le ntse le hao Mamedi ya bua mona ke Dr. November ba bang ba mmitsa Sister Jakubeta ha ba bang ba mmitsa Transformer wena mamedi wa ka rata manane taba tse monate la bobedi le ka 8 o'clock imane ke bua ke la le the series monna ya laola sephethephethe tsa marato dikamano ke la le yena mona Metsimaholo FM ke a le kopa he jwetsa baahisane jwetsa bagotsi hore la bobedi le Dr. November Transformer o teng mona Metsimaholo FM re bua ka manyalo le di-relationship le sepukare Metsimaholo mamedi wa ka ya ratehang dumela hle ke tsholo ko jwetsitse ka re o sale teng data transformer ya o ja go beta o sale teng ke a tseba wena mamedi man marang e sale o e shebile ka nnete o e shebile wena mamedi wa ka gore la bobedi tsenana ka nnete wa tla ba le teng Dr. November a ke ba re phoqa wena mamedi wa ka ya ratang o sale teng ka ra phapositsena tsa kgaso jale dula hona mo mathobong a 97.4 megahertz o ska suta letho ke tsela ha o ka bana le moferefere ka tlung ba jotse fela etsa moferefere fela le nyolle volume ya radio o bane jale ho kene tsoha re bue wena mamedi wa ka ya ratang hopola o ntsona le na the sheriff a ke tsamaye le mo ka jellena ke tsamaya le Dr. November wena mamedi wa ka ya ratega ke tshoka metla ke re shebe mane qopeng la rona la Facebook Metsimaholo FM we are live on Facebook hona jwale wena mamedi wa ka ya ratega o ka nna wa sheba hape mane Facebook ya Dr. November o ka nna wa sheba fela ke Pastor November and Victoria's Faith Ministries when mamedi wa ka ya fela Facebook or Pastor November and Victoria's Faith Ministries when mamedi wa ka o ka hape TikTok ya Dr. November wa re fela Dr. November kapa Pastor November when mamedi wa ka ya ratehang lenna o ka re fela Pitso Shabalala mane TikTok we are live ka mantswa mang o re thola TikTok ka jeno o thola Facebook wa tseba hohle ke mahenya ya ro fepa ka mona le ka mona wena mamedi wa ka ya ratehang re ke ske ka senya nako ona le mamedi a yo mayoki Dr. November Dr. November dimela hle Serifi le kae ke shapa butu wena right ke right man doctor ntate le nna ke shapa ka nnete ya ba jong weekend hantle ya ba monna hantle ntate hantle ka nnete I don't to complain ono phomotse doctor jwa kapa ke re mofuta wa batho bana ba ile go ga phomole ke tla phomola jwa ga butu wa ka nna ke tewetsa butu wa ka nna ke tewetsa ke la bifete a ke bona le batho ke phomotse jwa ona le batho ba ratang go kgathala weekend doctor of mane bosiu ha ba go bale no ya ke nnete nna ke motho sokola go robala bosiu mare like maobane ke robetse ka bo past 4 this morning and I tlo phomola yo le ke otlela ke kgathetse mara ka re ke atla ya no re a leboa man doctor ga leboa ha go fe sherifi no re a leboa doctor doctor ke la bobedi ba mamedi go tlile ona le ba sentseng ba imeka dintsetse ka nnete ba re re emetse lena lenaneo le a tuka malaka be re bone tabena matha go lo Facebook mano Metsimaholo doctor ha go ke bona ba mamedi ba re ba gatile mo reng o Sister Jakobet doctor pele re tlo kena ditabeng tsena doctor a go ba hlalosetse tabena ya Lekker Frida ga o rena the motive behind it okay gore na ke eng a go ba fe doctor bane ke a tseba na le ba mamedi ba ratang go botsa na mo go dira morata man mara hey diket ke tsena makeup ke tsena na mabluma raso a pinki ba se ile batho ba le dikhala a go ba fe doctor or the motive behind o ba nna ke a tseba what is the motive behind it fela ba mamedi a ke re ba fe ndogish okay mamedi ka nnete ke a le dumedisa Metsimaholo FM ke teng heo ke sosolo mamedi wa ka rata ke bone batho ba ntse ba botsa TikTok mona gore radio station ke mang ke Metsimaholo e teng re live TikTok I mean Facebook ya Metsimaholo FM o ka kena mona hape ke live TikTok nyaka mamedi wa ka rata then I think the sheriff went hantle gore ke bua hanyane because ke engwe ya dintho tse tsa kenya mathate batho ba criticize batho ba nhloya batho ba the sheriff wa tsona ya Lekker Frida yes ya dikhethe ya
mablumara Yes. a kwarwa Ya masale ya nama. masale a smart Yes. no batho a qadile kae Doctor. ne ke etsa Monday motivation every Friday Yes. Lekker Vrydag mense, lekker Vrydag ke etsa jwalo ke ka koloi. Lekker Vrydag ke bua ke motivate. Yes. Mara ka tsatsi le leng hantse ke dutse. Ke dutse ke ntse ke scrolla Facebook se ke kopana le post. Post yena motho a teng o beile ho hlaile maoto a 4. Maoto a mme, maoto a ntate. Le mablumara bana ba robetsa kre bana ba robetsa kre bana ba robetsa mamedi bana ba robetsa o hloba tebeke mamedi bana ba robetsa ke se ke la re ke mathateng bana ba robetsa ka nne jwale re bua puo tse thata ya no rati ba re kena hantle ho Solomon rati jwale motho yona ya beile a yentseng post ye yes doctor ababeya abangwala caption no o da se ngwana caption a bongwana message a ngola hore o kene ka tlung ya hao o kene ka tlung o beile o hlaitse maoto a 4 ke maoto a ntate ke maoto a mme and then ha o qetile o hlai ho robetse mablumara mabedi ba ntate le ba mme ho robetse le ba mme ho robetse ana a matle ana a kwa rata a di lazy a matle lona bo tshabalala le ba ruta le rate ntho tse snacks bonta ha o mo kantse so jwale maluma motho o hlaise ntho eno ya hore ho hlaile malumara a ntate le a mme jwale wa ngola mona o kene ka kamoreng ya hao ebe wa dula wa kwala but motho a ntsa bua ka dua tso tlo bua ka prayer o tlo bua ka thapelo mara o hlaisitse photo tsa attention jwale ha qetile ho bua nthwena o tlo bua ka thapelo o hloka ba o rapela to have an intimacy le tate mo le moyo ha now runa ha ne re kena posting ye ne le shebile ntwa re ne na no o bua ka ditshebeletso tsa ka mo ka ntino motho a teng o ba buela fela ka ditshebeletso tsa ka ntho ka kereke wa bona so and then e bile hore ke sheba viewership ingata ha qetile aba apologize motho ana yentse ntho aba re guys sorry o re be ke yentse so because ne le ke la e sheba if next time strategy man o sebedise strategy ka e sheba ka re batho ba rata dintho tse snacks yes doctor yes and again made ke be se ke lata the lady ya sebetsang honna ke mamjalefa ke mamjalefa a go nka mme mosimane ene ya menehelo o tsadile ka mosomme mamjalefa wa menehelo no ke ile ka re banka di mesinyana ya batho ba netse abanka di mamosi wa monehelo wa bona ha qetile abanka di ma wiki ke rwala wiki ha qetile ke tshasa makeup ke etsa eng ha qetile be ke kena ka rakolo makeup o tswa kae kana go mamjalefa ntletse ke mo kopile ka rantle le hona mamjalefa sebetsa hona mamjalefa ntla la makeup ka fle ka itlotsa then ka tloha moshimane mo ngangkhanna mpho ya sebetsa ka media yaka ke a bola bile ka go notsa maka limousine ne ke ne ke tsamaya ka khumbi okay rea mahungra ha e fika mahungra ga ba shoota video jwale ke a jafa ene ke di show ke a jaifa ke bile ke mepela kole ke tinne mosi o pinkitse ke tse ke jaifa then an shoota ha qetile ra tloa ra ya gratching ha re fika gratching ke re mpho nna ke tsaba o thewa mona rona pastor thewa a re no pastor thewa so le teng mos po thewa hai ke thewa ke thewa batho ba emisa dikoloi batho ba shoota di video ba etsang ba di posta that ba di post ka trend ba bola letswalo ka trend
yang shake ha ine qala because batho bana ba ngwaka Yes, batho yes. ba ngwaka na November wa hlanya Yes. ene ne Matimona. kata divorce Yes, yes, yes. una le Ke a o depression Yes. wa hlanya Yes. una le bothata ka trend ka qalela jwale like Frida Yes. ka yetsa itse ke bona bang rwaka mar ba ishebella Attention. it drew attention Yeah. bang rwaka mar ba ishebella bang follower and ka go tsen page ya ka ya Facebook in yetsa 18k 18,000. that in nyolo ya re 70 ya re 100 and something ya re 150,000 ya batho bang follower within no time be se ke tulela hona mo ka itulela hona mo Ho na le kileng ka e bona nna ne ke qala o e bona in capture. Ke ha no a ke tsebe ke night club e fe no ya go yona o le ka ga limousine. Yes, ho na le this guy a ileng a nrata kana ke manga this guy Tom Dim Vendor Boy. Okay. Vendor Boy. Okay. Vendor Boy about what one that root about o content very powerful. Now abang invite Yes. a re kopa ke tle Okay. clubong Yes. ka nnete be ke ya clubong Yes. ha ke fitla clubong Yes. ka bona batho ba welcome Yes. ka share lentswe Yes, ka ke a o motivate bona. Yes. ka amoedisa batho morena Jesu ka tsamaya Yes. ka invite hape clubong yengwe Huh. ka fitla ka share lentswe Yes. ka motivate ka tle ka amoedisa batho morena Jesu ka tswa ka tsamaya ka bona hore okay but by rock mar by Ba e rata doctor, then yes. ka tswela pele ka yona then and o tsebe like Frida ne ke tla ke motivate Yes. but aim ya ka ne ke batla go bua ka tshebeletso ka dikamoreng Kamoreng, ke batla yes. go bua ka tshebeletso ka Yes. dikamoreng now tshebeletso ya ka dikamoreng mo so itse ba e sensitive Yes, le yes. batho ba ke nnete. ba nyalaneng ba tshaba Ba go bua tshaba ka ho bua ka yona yona, eh. no be ke tshotsa gore okay ke tlo bua ka ke tlo specialize Yeah, ka yona yeah. because ke a tseba re ke bothata Yes. bo ntate ba na le bothata ka Eh, dikamoreng eh. bo mme ba na le And bothata ha ba bue. and a re bue ntate re Ke tshaba ntse ke go na le bothata le mosadi wa ka ke tshaba ho mo jwetsa. It's a nnete, sensitive topic. Yes, So yes. be kitso okay, I'm going to specialize ka ntwe ya Yes. ya ka dikamore. And ke tlo bua ka yona ke se formal. I don't want to be Yes, formal. yes, Ke yes, le moruti. Ke batla go bua ka yona ke entertainer, ke Yes, tseisa, ke yes, wara, yes. ke etsa eng, Yes. ke tseisa so that e be monate. And e attract Attract batho Yes. hape because it's a sensitive topic ke be ke feel gore ha se ntho hlokang ke bue ke le Formality, serious yeah. because ne ke bua ka bo hlapa bo ntate bohlokwa ba Yes, ho hlapa yes. bo mme bohlokwa ba ho hlapa yes. bo mme bana ba dulang ba kgathetse le bo ntate ba kgathetseng Ba fumane dula ba apere le di-blue-mara. wa utlwa ntate a robetse ka BVD Ao, nkosi ya. wa utlwa ebile na le badinyana dikgoho ke re BVD ya kgobetso antena wa bo ntate E tlogeile madinyana o dikgogo. le ditweba ke la bona BVD yana le ditweba Yeah, doctor. so be ke special be ke etsa Yes. ka nnete ya sebetsa dibene ke plan ka teng then o bo hlaha enigma Ke a gopola. o bo hlaha enigma Eh. enigma ba re o Jesu o the Uthi o uJesu. Jesu Eh. a ba re go setse 3 days le fatshe le fela Eh. e itse ke nana re banna ke tloa di hele itse ke nana ke tloa di hele for my blue man ka di chisa ke tatile ba mokile go setse 3 days ba re se ke tswa hole le morena Jesu ka chisa ma blue mara ka ke tatile uthi Jesu te 3 days uyeza ka ra khona ka di chisa ka speed ya so ha ke tata o di chisa ke di tlweletse batho ba phone yo re a leboa yo Yes, re re kgathetse matla nna yo balla batho ba re yo re a leboa ha ba qetile I remember it trended. yes ke a etswa ke a batswa ho nna Ba tswa ho wena. ba sa hlole ba ishebella Yes, ke free yes. ya drop viewership Viewership. and jalo o tsebe prof molaola sephethephethe gape purpose ya ka
naked freedom ne ke batla ho gather viewership le follower because aim ya ka ine le one day ke batla specialize ka manyalo le ka di relationship. Yes doctor, yes. So ke tjho tsore okay mohlang ke se ke nyetse ha se ke na le mosadi ke tlo tloela naked freedom and then ke tlwele ha ke tlo tloela naked freedom but ke tlo tloela mablumara yes ke specialize fela ka lenyalo le ka di relationship. Yes. So ha enigma a re o Jesu o ithe uyeza 3 days ha se ke qeta o di chisa but akusonyala plan yaka ha iso be fulfilled goal yaka iso be fulfilled and se ke di chisitse di ntse that's when ke le ka realize and aksana viewership wese Facebook yaka ka ba yeka baba ba delete ba cancel ya ba batho ba lahlela ne le nna ya ba kusana Facebook ka qala Facebook enchale no Facebook ka qala from zero le follower le viewership ya teng. Yes doctor. Then ka itsa se ke dutse fatshe ke shebile ke re mara ha ke so reach plan ya ka this content ya ka because ne ke itse ke tla itwela ha se ke nyetse that's when ila ra ke se ke dutse fatshe ke na ana ke re mara no content ena o itweletse o so yetsa ka o tinne burugo ba o le ka ke tla khutlela hape jwale ke khutlela ka ke se ke rwala mablumara mara se ke sa hlole ke apara misi ke apara ke rwala mablumara hlohong a qetile ke tshasa makeup ka ba khutlela hape batho ba ntse ba nrwa ka mara ba khutlile ne re le bo modimo ka khutla bo no doctor ke a dumela hore ka nnete moamedi o hloka ho etseba ntho enana hobane ke a tseba bophelo ke leletso etsa ntho entle o etsa ntho empe batho bona mosebetsi wa bona go bua no ka nnete fela o tseba goal ya hao doctor fela nna ke a tseba o la e bua ntho enana hore motive ke o feng and la sebetsa doctor ila sebetsa and it thuse malapa doctor because the topic e ke buang ka ona ka di Friday it's a sensitive topic o tsebang that ke ba ka dintho tse kotsi mo tse sensitive so batho ba sa batleng o bua ka tsona bontate ba sa batleng o hlapa bontate ba reng ha isala hlapa o seng o ntsa bo di highlight motsiare kwana ha fihla ka tlung sa fetela bethe ga le jwalo ho dipina batha nkosi yale le thifinyana ese me ba sa batle ka bua le ka bohlokwa ba hore ka the position how khathetse ha se tlamore batho ba timane ba ba sebedisa di position tse molemong wa hore service delivery etsu because wa qabanywa malapa a qabana batho ba kwatelana because batho ba lla ka moghatala batho ba lla ka hore bona ba khathetsa ba ba clinic so ke ruta ka dintho tse re santse re le mo doctor batho ba tla ba tsebe especially batho ba nyalaneng doctor hore taba ya tshebeletso ena ya ka moreng ha o so nyetswe a se taba maikutlo ke responsibility ana maikutlo ha o nyetswe ke responsibility e tshwana le di responsibility tse ding tse re di etsang re khathetse tse re di etsang re kwatile di responsibility tsona re ya di etsa le tshebeletso ya ka moreng ke responsibility ya butuaka ba rata kapa ba sa rata ke mamele ba bua hore nna ke jwang ke kwatile nna ke khone ngwane jwalo nkwatisitse jwale jwale doctor ile a hlerekana ha re tsamaye ka yona doctor re qala ka yona ntho ena ya hore tabena ya ditshebeletso tsa ka moreng momamedi ha understand especially momamedi ya ka ga lenyana hore ena ke responsibility doctor ena ha ena maikutlo hore na o kwatile dikoloto ha di a patalwa ena ke responsibility ebileng ile kotsi ebileng e shotla manyalo because once o fail a responsibility ya ka moreng o ipitsetsa di unnecessary problem ke bua from experience o ipitsetsa di unnecessary problem o ka qala wena o inka hanyane gore no nna ke kwatile ebile because sona le basadi ba jwalo le banna ba jwalo wena ba kwatelane ba punishana ka ntho ba timana jwalo yes doctor now one ha re shebe
kotsi qala ka yes ditlamorao tsa yo pele re tla ditlamorao okay kotsi ya teng yes agree o kwatile jwale wa mutima motho yona yes tima monna wa kapa tima mosadi yes now one utima motho yeo ya ithabelang ntwena o mo phanisha ka ntho yeo a e rata kanti o jona o phanisha motho a sa ithabeleng yes o notla bo mo thusitse yes but the problem is when o phanisha motho ya e rata sana le motho a o timang dijo tse o di ratang ke hlola ke jwetsa le bontate bana le bana ba ratang go ya ditlapong ba ratang go jaifa motho ba tsamaile ka la bohlano a tsamaile ka Moqebelo and then ha qetile o tsamaile ka toolbox wa hae kaofela o jaifa ka yona manotise di jeans tse botshwereng o tisitse le why advertiser man wa jaifa man kana go tsene o sile mosadi ya rata hey doctor we want to a deep man I'm telling you that what's about Mulala Spitipit the sheriff I'm telling you wabona taba tsa di cheating ka ramanyana ha di tlo fela ngwana jwa we can say whatever basadi ba ka bua dintho tse ba di batlang gore bona ba dumele cheating le banna but cheating re bitsa e feta ntate re cheating tlo haka because number one utima motho kwatisi le kwatelana le monna hao kapa kwatelana le mosadi wao phanisha ka ntho ena yo a e ratang wa mtima so robetse ka mpa ntate a robetseng ka mpa mona hateletse toolbox ka o fela mona di petele tsibile ho fufuletse ba batho ba fufuletse mo ka nnete nonya le peru di ba sfate di fufuletse robetse ka mpa o robetse ka mpa and that now utima o phanisha motho I rata ai man doctor man ya bobedi o phanisha motho yeo a ntseng ana le batho ba ntseng ba mmatla pheta ntwe na doctor o phanisha motho ye ntseng ana le batho ba ntseng ba mmatla e re ke tshele spice o phanisha motho ya ntseng ana le batho ba batlang go mofa ke ba batlang go tanke date ba batlang yes utlwa hantle doctor because ke hlola ke ra ke ba kontse ke the problem ya rona monna e mong le e mong ya dula le mosadi o dula le mosadi yana le di ex doctor o dula le mme yana le di ex mosadi e mong le mong ya dula le monna o dula le monna yana le di ex now the biggest problem with the ex tsena tse ding tsa rona ne le vuta stop for six do tama na lo ga o tingwa ona ne ona jale o tlolana yena ona hana re banna kana Josephina ba thom di mo robetsa le mongwa nkosi ya ke yona mosadi wa ka wa ntse wa hana now those are the things haritimana ka ramanyalo a rona re sa di consider we don't consider into tse jalo re ke timana ke tima motho a ntseng ana le di ex tse ka mofa yes now just a phone call away exeng tsa rona hona le bane ba le good to fita rona tima motho kana go tse ding bile wena you are not even good umba o ratile fela ntate yona kapa mmeno o dila o ratile fela because of respect because of personality but ha re tla pitseng okay Momamedi wena tsare Dr. November fly screening ya onto o metsima ho le FM kapa o ye ho Facebook ya hae o teng mo hlaile ska wa re ya fela metsima holo FM Facebook Dr. November is live doctor ore ha wa phewa hantle ntate o ntso qhosha o hanela motho kana go tell you are not even good umba fela a o ratile fela because o ratile personality ya o ratile bitshwaro ba o mare you are not even good because ka bo madimabe ha una motho a itsebang o good ka ba good ka ofela le nna ke ditsimo o tsetswa ke motho wa ha o tsetswa ke motho wa ha and jana ntwe re etsa gore re ka malapeng re punishane
ke hore ha motho a wantsa o jwetsa hore baby yo ke qala o utlwa ntho tsona wa vota jalo o so rua hloho ka nnete ke di vota malanga kanti no so those are the things tse ileng bothata now be di etsang be di create the problem mosadi yona yo motima kapa ntate yo motima a ba fila re normal nka se tlo itshukodisa ha kana hona le motho ke mo tsebang ya ka a ba ya kantle kana go tse ding a ba ya kantle a ba kopana le ntho mo mamedi mamedi ba kopana le ntho that do you know that hona le batho ba ileng ba ikutswa ka morao ra ikutswe ha sa gona tshebeletso ka tlung ha sa enjoy ya tshebeletso ka tlung ya hae ke na le example ke rata mo ye ke ne ke hantse ke na le kinyetsi ne ke rata mkopu haholo then be ke tshakela lapeng le leng family friend ya rona ha ke fitla mo be ke fumana ba phile dijo ba phile le mkopu then mfumana wa ka na tseba mkopu hore ke rata mkopu then mona ke tshaketse teng ba phile mkopu but mkopu wa mona ne qala utlwa mkopu se re o tshetseng cinnamon ne qala utlwa mkopu tshetseng cinnamon do you know that qata o ja mkopu wa mona ke tshaketse teng ha ke fitla ka sa tlole ke enjoy mkopu wa ka ana yona sa bui a ke bui now marbe ke bua ke jotsa mfodi wa ka ke man ke tswa hana le ntate mama ba phile bana ba phile mokopu man o jena a go ba founela ba botse ba tsetswe now ntse ke batla go tla go ya bathunyana ya matimana ka tlung ke hore o tima monna wa hao ka ba o time mosadi wa o bo mo phusetsa ka ntle ka ntse lo kopana le mokopu o tshetseng cinnamon doctor ho na le batho ba ka re ha o ka kopana le yena o ka se hlole e utlwa mokopu wa ka tlung ha hao so that is why re tshwanelang re try sheriff re try to avoid taba ya ho phusetsana ka ntle because bomme hona le bomme ba tshwereng dintho tse hantle ho feta tsa lona bomme ke kopa le ke le bomme cinnamon hona le bomme ba tshwereng dintho tle bomme o la jwale ka pudi man now how we break le bontate they need to understand hore hona le bontate ba leng dijo wena o hana ka o sukudisa mosadi wa hao kanti mosadi wa o lo ikutsa ba qeta ka kopana le joki ntse tse ba nkgwaphela doctor nako tse ding doctor ha o bua tabena ya mokopu hona le ntho e tlang ho nna hore nako tse ding o fumana hore o so utlwile cinnamon ka ntle ka bona ha o fihla ka tlung ha ona cinnamon fela o so tlamea o je ona wa ka tlung mokopu fela o tlo ja o ja ona mara o nahane wa ka ntle ka mara wa cinnamon. So that is the problem ka ramanyalo yena ya hore when re kwatile re le bontate ka re le bomme re phanishana ka utimana mamedi yeno kotsi ka tsele hlotse e kotsi mo mamedi e kotsi ka tsele hlotse and ona le bomme ba ratang ho yetsa le bontate ba ratang ho yetsa when ba kwatile ba tla timana fumana hore ba phanishwana ha ba tshwarane e mo robetse pentong bethe e mo robetse pentong ba se ba tla kopanya ke bethe because a ke bethe tse di na le skoti ha o itse in community of property ali tebala buzulu wena ka skoti bethe yetsa in community of property so no it's into a dangerous hole. Those are the things that you can ka yes doctor ho kotsi utimana ka matlung le bontate ho kotsi utimana doctor ke batla botsa hore ana ka nnete ho bohlokwa hore ha ke tlamea ke kgethe motho kapa molekane ana ho bohlokwa hore ke botse potso ena ya hore na ke kopa o njwetse scaling sa 10 hore wena tshebeletso ka kamoreng o e rata ha ka nna ke a botsa a ke nna ntse ke shebe ntse ke batla mosadi ke ntse ke batla basadi ba babedi nna ke a botsa so ka mantswe mang doctor ha motho a ka re ho wena scaling seo ke 2 a ke a feta ke feta jwale ka ntwana
o batla ba bokae ya hodimo doctor? 8 ya but he doctor ntwe ke batlang go tla yona holo ke yona eo ya hore ana e tlisa frustration mo eleng hore nna ka nnete ke rata ho thenemane be ke dula le motho ya ho thumane ana e tlisa frustration it's one of the things e krutang ka yona bomme ba tshwanela le bontate. It's a must hore ba thusane. Because ntongwe ape ye le mbotata di sheriff hape re na le batho ba o tla thola hore botata ha se motho ena ha se hore hana le rato la yona batho itlhokela motho ka moratisa yona Peter doctor hona le mmamedi a ntse a re nna a ke rate doctor ka bantswa ngo ga botata zwe hona le batho bao o ka nagana ngwe ha e rate kanti o mba itlhokela fela motho ya ka moratisang yona ha itse cinnamon because those are the things that the sheriff say ke rata mo batho ba di understand with that thing ha ke ruta ka yona ka la botlhano ke re e hloka o yetsetswa effort ntho eo re tshwanela o yetsetsa effort re tshwanela re yetsetse mekutu re tshwanela re aparele motho a neng a yetsa dintho di mesiena ya bosiu lanje motho eno una na le pono motho eno na le pono yo ana etsa di lanje una tseba bohloko ba ntho motho ana etsa le dibitsa di underwear tsena tsa rona tsa bontate ka le bitswang bob ke bitswana e thauta e tighter a ke ditsela ke di apare nna ntho tsona wena wa apare nda kanti wa hloka e o tshware ntate o tshware ha o qetile molamu bubutile o hlaisitse molamu bubutile o hlaile mane o ingotse o no inomore fane ka size ya hloka o hloka e bolo apere tshweu cool ha le qetile be le tshintshile le plek ya o robala le tshintshile le di sheet kana go tsele le tshinthe environment ka ba le lo buka ka rato ka buka B&B ka ha nna le bogone le ka buka hoteleng ka ba le ka buka ka party. There must be something yetsana effort with effort me ayaparelwa because when we apparate utlisa you are pushing pusha ore itlomona ke mona la futumala so those are the things about us but in short the sheriff it's when isayetsuwe utima motho ya irata you are going to frustrate that man kapa that woman that is why o thola hore monna ya sa itholeng that o bitter o kwatile o grumpy o tine fela o dula kwatile because batho ba sa itholeng bona ha ba be hantle ke tseba ka nna ebile ka rentse ke kwata give me right le maybe ke buko nkano dia level maybe nkano dia level hili ka tswa usina level hili ena di stage sa tata ke tseba ka o se raila kwa ka bona tata le me aka level hili le ka tswa ile siko. So it's a problem. It's a frustration. It's a frustration. And the talk of most ya bomma o tla thola when utima monna ka botima mosadi o tla dula le angry a kwatile a tine why ke hlola ke ra ke qoqala a di bala batho ke be ke ntwana tswana le when o sa ye toilet o le constipated. Yes doctor. Yes. When o sa ye toilet o le constipated mmele wa hao ha o be relaxed ha o be relief o tsana la o tshwere ke motsitsi o press o sa kgone o ntsha motsitsi mohlomong ga ba itsebe ntho ba itsebe ntate batho ba ngata ba itsebe o ba
you how be right when o sa Wa kula. body ya hao ha be right mental ha ba right Yes. but immediately o ya toilet o fihla o release o itukolla Go boso sela wa lokolowa Yes. so le yona yeno once o sa ithole momamedi o tlo tshwana le motho constipated o tlalelane o kwatile o tinehile o etsang ene batho ba bang ba sa understand Yes, gore yes. no mara monnaka ha e solo hore o kwatetse ntho itseng o mba kwatisitswe ke ke motimme yes, batho ba bang ba di yes, tsotile yes. ba di nke dihlong Yes. so ya frustrate haholo utlwe motho a sa re hai wena ka go tletse ntho ena fela go nna mara ke tla tlelang ya botwa ka re tla tlana ngape ka tshonding gobane doctor nnete fela re tlo tlela eng Ka nnete. gobane ke nana ke le leng la lebaka le legolo le modimo a entseng gore batho bana ba be teng ka nnete so it's but ha ba ka ba tseba hore e frustrate ba ka tloela ho lomeletsana ka matlong a bona then e nngwe ke na ya hore yes bo ntate ha ba tsebe hore hape ka nako tse ding le bomme go bohlokwa go motivate motho enwa motivate e ka ba ka diketso kapa ka o bua the gift yes o mo rekele gift yes ha o qetile o mo jwetse ka nako tse mo jwetse o jwetse mosadi wa hao re bile fanda ga ke kopa e le weekend gore ile la bohlano kapa yeah o mo jwetse re bile fanda ga ke kopa o rekise hey doctor ska tswana le mehleng re bile fanda ga kopa o rekisetse fana ka motivation fana ka motivation hore ke na le bokana yes o tla fela pokotho ya o jwala ka ntate hore e me jwang wa mo jwetsa re ke na le stini Yes. ka stina kapa two stina ka Yeah, kai o yeah. tla fela pokotho ntate o mo jwetsa re fanda ka me kopa o nrekisetse yeah. and then fanda ga go batla o ntshe yeah man o ntshe le tseno di beile yeah re sa tsebo di betse man tsane tsontso di beile re sa tsebo di betse man you motivate the person you make the person or out thabela when the service deliver because batho ba ngata ba tsebo it's very important for motho na a yetse thabile yes because I yetsa ithabuwe ntate ho thabuwe ho tla ntshwa dintho tse kotsi haholo ho ntshwa dintho tse kotsi bua language ya ntate hape o bua le ntho le China diteme ya bua le China hape o iphumela se o bua ho ai doctor no man doctor fela he ka mantswe advice ha o ke ha o le motho e leng hore ka nnete tshebeletso ena di ka moreng o se motho ya keng e kare o hakalo ho yona one doctor ke re nnete re na le mefuta ena ya batho re na le batho bana ba family orientated re na le bana ba career orientated re na le bana ba business orientated re bana le bana ba sexual orientated now ha ko mametse hantle ore ba career ha ba yo ba career ke ske ra frustrate na hobane motho wa career ha se hakalo tla tsena tsa di kamore ba rata le dibuka ba rata dibuka ba tla bana dibuka o tla o jwetsa ka the sunlight of the photosynthesis and we now sunlight so ha ba shebane ba business ba shebane bane lo business lena ha khutla hae o kgathetse kapa ha fitla ona le di deadline e tla nna tshwara laptop o betheng jale ba business ha ba utlwane le ba di business nngwe ke ne ke batla o fitla o yena na hore bane ba nang le high go bana o thuke high libido bana ba nang le high libido ha ke bona ba nyalana ba tsebo ha ba tlo frustrateana because doctor wa tseba ntho ke batlang go tla yona ke efe ke batlang go tlo emanolla hantle ke a long distance especially e le hore re kopane re le batho ba nang le libido e hodimo ma o fumana o jale ke Bloemfontein o sa solve re feta jwang ho yona hobane nnete ke kwana mona ene ke a tseba mo le nteng
wa batla le nna ke man mo ke leng teng le nna ke a batla re etsa jwang ai yena kotsi ntate kotsi but ke kopa re khutlele mona kenyane go bana ba because e mo tla re se ke mo khethile yes career woman kapa career man whatever and then e mo tla re no yena se ke khethile na business oriented person yes prof le molaola sepitipiti le sheriff mamela wa bona if motho sa tsebo multitasker wa neglecta responsibility yeah the same career yena how hona le mohlang o tlo sulafallwang because o tlo sulafallwang ke yona because when monna wa hao ho sena khotso because o motima it's going to affect your career still still going to affect your career the same way even if you are a business oriented person but if utima partner the same business will be affected because the motia ya timwang auto frustrate frustrate still you are going to be frustrated business so that is why but what on the balance it's a must about Muhammad wa metsi maholo FM it's very important to balance into it's very important very important because we can try to focus the career in Zaruna but if you're not going to be happy. If you're happy, automatically unhappiness is going to affect you. It will be a weapon formed against you. So we useless. So that is why but my to balance. Yes. On se be runa pele kana go tsaruna me re tsba o re ho ya kereke ga o e tshwara lo e tshwara ntho no pele wa you I gonna no doctor no ke tlile ke batla mmamedi a itlosise ntwena o ibuang ebile ke bona we adile hantle ga o bua ka taba ya gore ha re balancing because if business on a lady responsibility ho yona le ena ke responsibility that ke responsibility yeah because doctor batho anda ba treat jwalo ka responsibility yeah no ba treat jwalo ka business jwalo ka responsibility banana it's entertainment banana it's entertainment and I understand it's nothing to do with entertainment but it's also a responsibility yes really pay attention the same way le consider dintho tsa di school fees tsa bana yes o reka grocery le buang ka grocery le buang ka le ona very important batho ba bua ya bobedi nna e ke khothaletse batho ka yona le hoja he ba pholosa ba tla ba re no it is not right to khothaletsa batho ya mo di shopo tsena tsa batho wa ho yes that 21 years plus hawe batho hawe ro kopanyang dintho ro batlang di 6 gane mo because di teng sina mone di mo o fika fela re nna lo bidio ka ifa so a get be ketso ba tla o jetsa re no etsa nje then ha qetile and then ha qetile le batle dintho di sigane mona qetile di lo ja fatshe and bile hlola ke re bathong nna hlola ke ra ke ba bona ke re e etsetse matsatsi a teng la bohlano Saturday Sunday so that manta le la bobedi la boraro la bone le haikaba le khathetse ha le etse di long distance trip le go fanya mona but beletse ba hore le na le matsatsi a yona mo teng le explore ya Lesotho ya kai because it's very important to re-explore because we explore ho re etsa eng ho etsa hore ke
ke thabele, I must enjoy you. Yes. More. Yes. No, and you must enjoy me. Yes. It's the spicy thing. Yes. Explore. Yes. So that is that is why when we are restaurant, how feel a restaurant about Yeah, special. Yes. Special. Yeah, Special. So about the special. Yeah. Hey, the man special. And Sheriff, but Babu, man. What's about Hali busy cat Let's fancy Libue. Hali Libby. Lensely busy. Yes. Libue. Okay. Libe Libue. Le high munga yet and trencher. Alamu. Dress or man you. Drain of Katamu yet. Kitatam cover bar. Tula Honamu. Because by doing that, we have our mutona at the king fin to ratang, Lord, I improve to him. Doctor Hobaning Hangata on Honan Tree, Hobaning Hangata, Tabena Yahore, Haona Lemotiatlan can trincha. Hobaning Hangad, Ha etla cantati in trincha, e amohele. Fella haikatla gamme, Ntate Caronali di Pozoniana Senat. I hit one hour, Gila Hocomela, Tabayona. Hobaning eligible. Bontate Gitabaya. Ntong nje bontate kre hona le jealous. Yes. Once mutasa tla ka ntho encha o ipotsa especially when le hale le phela together yes. Dela ba sa re motho modimo ke sena spice se ha le dutse nako e telele kapa le ne le tlwaetse o yetsa go sena mohlanga tlang ka ntwentsha o bokopana le na tla ka ntwentsha automatically it can raise the questions wa bona but le yona ke jetse batho gore ba tshwantse ba batlele strategy. Okay. No le batla strategy wa tswa o yetsang ha o batla o apply ya ntwentsha ka mamedi ke le fa di plan mamela wa mo jwetsa gore baby wa tsa mosebetsi man go tlo di kholiki ka dine di qoqa ka ntwe tse le ke gala o yetsa ke gala o yetsa go tle bang khalisi Ufule ke batla o founela. Simple. So that's how you introduce. Yeah, we introduce as well. We introduce as well. Or baby, mom said to my colleague Taka Kitan and the Coca come to it. Because one of the experience into then chattel reading Twamba too. Yes. So also can read the experience. Yes. Said in into really the experience of Morutuan. But Mona Harono. Yeah. But now read it strategically so especially when Sernal Nagwetele Rutuana. Resakara Twaetana. Otakari into things automatically. When so Taka to sorry. Twins again, I get out so I didn't know jealous in Kakamani. In a halley, lunch bar. So Taka and I am trainer excited. Yabubedi, it's very important about by Coke. Hore, baby, give into your fantasize and kayo. Allow your part, both up to our baby, give into you. Oh, how long we experience some you also can we experience about it. You cannot we experience about create a platform out where the fantasy is high. Boca Koloi. One more are baby give into fantasize and know how long we experience of it is not like we Khalid. Why is Maro? We boo. So those are the things that something the strategy that something like at all. Yaboraro. Once it's a minute sometimes look robala sometimes. Lilo robala somewhere. Kiman Musanti le Blela and street of Fandach. Are created into their side. Yeah, are high. Are created into their side. Arabukelamaha. Are created into their side. And then Halketil. And you can do that about Kir. Once the battle is into Zencha, Mamadi. Kelelo is switch off. The battle is Laura. Switch a Kelelo off. The Garonki hand.
ya o ntso o Dr. November prophet re sebetse ka title mo so that is why le tshwantse le discuss or baby no can it today but we are going to explore ne then ha qetile le bukile somewhere le nka ntho ba ya nka metsi ya John chapter 2 yes avein Jesu ana fetotse veini bana ba tla ka ona le ona hebo pitso ba profeta le tsa ba ka holy water amazing analytica na hapana na Jesu alis papa no so I think arabile tsena so ha re khutlela tabeng ya long distance. Yes, doctor. Especially to couple active. Yes. Banale libido eudim. It's a risk in that. It's a risk. Le hoja babang na ye ba ke khothaletse. Le hoja babang ba kgona ho etsa telephone ba etsa ka phone. Ke torture. Ke torture. Babang ba etsa ka phone but it's a torture kan nita but na ke long distance about ba active. Yes, it's a risk can it because lo and myself more into motho ba re motho ka wa irata and lo and you are not going to be at peace o do la stress me kana re modimo e ka ba o yetsa jwa motho yan so it's a yona ka nnete ha ke tsebe o mongwe tla tla me atle ka nnete ka kgonwa ke runa bana le di bike single to my kalama o fitla mona jwale kalama no bike se no ke kene ke dumela jalo doctor ha ona tlamea go ya renkeng pele lona kwela motantsa o tla fitla renkeng mane fumana ka taxi ba bua ntho ikelang kwana a sa le a pe taxi shota ka batho ba 14 o apile mu wa fela ai gona kusatsa malotsa maya batlala batho bana na ji so doctor no ka nnete ya utlwahala ka nnete wena mamedi wa ka man ako itite sebete man o go buele doctor ka jeno na mohlomong hona le ntho e tsalang ka tlung ka mo ona le monyetla wa o re fela sheriff nna ke anonymous hle bothata ba ka ga ntlo ke bonana ebe doctor kang advisor jwang wena mamedi wa ka ya ratang hopola ore re ntse re le teng ka mona na WhatsApp ke yona ya 070 422 1856 070 422 1856 kapa o ka hla wa retela ona mohala ka mona ka diphaposing tsa gaso go 081 836 6101 081 836 6101 o go tshofela re doctor nna ke na le problem e itseng kapa doctor e be ke nna phoso utlwa ka ba ka utlwa ke connecta le mo mamedi ona le doctor a reng doctor wale nna ke tsa jwang motho wa ka yena mohlaina ha ke pomole mohlaina ke gona jwang ya gona hala ntlo le nna ke wena mo ho yena ya mohlaina so e be ke mo qhaka tlholo feel like it's off my mates and but bomme yes bomme bona bana le advantage okay ya hore one if ulimme bomme bana le advantage or ntho ya bona doctor hanya le aramonke mohlomong lena ore mamedi dumela che ona sa henga pilo tla khutla hape doctor re ka tswela pele tla khutla okay bomme advantage ya bona ke hore doctor
modimo o beile taba ena ya bona e bewe plekeng eo e kgonang go multitasker. Okay, e ka re ke a utlwa. Bomme, okay. Mamedi, dumela? Le kae ntate wa ka? Ako phamise voice fela hanyane. Ke bua le ntate Mamo kae? O re o o tsho matlantsa a udimo. Hai bo ntate wa ka. Fela hona jwale o teng mme hona jwale mohlomong matla ha le udimo a kana kana. Fela mme yena ebe o matlantsa tshwana la hao kapa o a batla a le ka udimo kapa le ka fatshe. Ola ole. Ako wele Dr. November kuna na le ena re ka nnete a tsatsi a le dikele. No ke kopa ke tla mo araba radio. Okay, all right. Re mamela radio doctor o tla o araba ntate wa ka ga le bua hle. Ke sho tate tso chaisa. Thank you ntate wa ka. Ba fe di nomoro ape Sheriff? Ke 0818366101. Ke tsona tso ka re founela mo tsona mmamedi wa ka 0818366101. O ka re tela mohala ka mo wena mmamedi wa ka. Tsa WhatsApp ke 0704221856. Hopola le ka yona WhatsApp o ka founa wena mmamedi wa ka wa etsa WhatsApp call ho ntso ho dumeletsehile 0704221856. Data ra call. Yeah, no, ntate o ntse tshwana le nna. Yeah. Ha re tla hlakoreng leno le nna ke I'm like that. Yes. The only thing eo bo re le bontate re tshwantse re hlokomela. Yeah, doctor. Okay, ne ke kopa o qetela ntho ena ya bomme pele. Okay. Gore bomme ha hona lebaka le ka etsang gore bona ba ka sokodisa o bua nnete. Because ke hlola ke re ha ke bua le bona ke re bomme lona ntho ya lona e bewe moo e kgonang position e nngwe le nngwe kgona e kgona re cater. Yes. O shebela kwana a nkosi yami. Ke utlwa o shebetse kwana yeah untsotsula uphamisa uhlaba monkokwani untsotsula so bomme ha se ntho tshwantseng hore e bona ba ka etsa issue because I will say ibile ke problem ho runa yes because when o le ntate o tshwantse le sole la le eme ka maoto and if o khathetse haholo le sole lena le a thekesela rona re ba le bothata re fihla le sole lena la rona le a thekesela wa bona le a batla o ya mo mare ga le eme hantle ka dipitse kwana di vitamin rona re khathetse ke understand but ntho ke batla o tla ho yona hape Sheriff before ke tla tabeng ya ntate enngwe yo batho ba bangata ba sa itsoteleng ka ramalapa when o le ntate o irata tshebeletso ena kapa o le mme o irata tshebeletso make sure that you maintain a peace ka tlong doctor o ka jwa lena make sure maintain a peace that you maintain a peace yona ha ba wa irata ntlakase ke yona number one because most of the time ba bang batho ba iratang o tla thola gore ba selfish
o kwatile wa kwata o kwatisa motho frustrate motho but wena o qetile wa tseba hore ha o qetile o tlo kena ditshebeletsong and o tlo ba right wena yes wena wa ba re na le bontate ba jwalo o tlo kena ditshebeletsong a kene o utlwise motho bohloko o frustrateile motho ha o qetile wena ha o qetile o so batla ditshebeletsong o qetile ha o qetile sesole sa Burundi a qeta ho tswa se theowa ka di-parachute wa kgona ho solla le hanana ka ba botse go kwatise mo ntho batho bohle ba e ratang ba tshwanela ho tseba ho maintaina khotso ka ramalapa bona so that because ho kotsi hore ibe re frustrate batho ha re qetile be ntse re tlo ba batla dintho tsena because hona le batho ba jwalo kwatise meno o faila ka di-responsibility o faila ka dintho batho ba qetile o motho a ithabelang jalo o tlo etsana so there is nothing wrong with that, nothing wrong with mamedi wa metsi maholo. There is nothing wrong with that because we cannot say risk right. But the only thing ke fela we need to make sure that we maintain the khotso ka ramanyalo a rona ka ba ka re relationship so that le motho yona yo o yetsang le ena a yetse le thabe ya boraro kapa ke ya bofo ke communication o tshwantse le communicate if umme o khathetse jetsa motho wa ha re baby yena yona ke ya hao mona ke etsetsa wena mona nna ke khathetse now and then how qetile mo jetse re nka le leto le lekgotswanyana ke etsetsa wena fela I communicating le wena o le ntate you are not going to expect to motho na abe active because wa tseba hore o etsetsa wena ha etsetsi so you don't expect to motho na tsantsa ba le mafulufulu a robe di ka so ke communication there communicate or no this is for you baby na khathetse ba ke etsa wena then go tlo ba monate ka tlo ha le tlo sukudisana doctor bomme ba bangata ke ra ke ba ruta ho le ke Friday ka la bohlome ka 9 o'clock go bosiu ke re bomme hape go tshwantse o tsebe o be le mogwa wa ho tlisa sesole sa molekano wa hao setle a sa rate o tsebe ho etsa dintho ha ne ke rata bolo kana ko tsa ka gale ha ne ke rata jabupula o no titiki yo ene ne yana titiki yo ngwana wa tswe Thabo Moki tsikitsiki yo ke Thabo Moki ngwana wa tshwenye jabupula yes jabupula ne ngwana una hata hatu bomme o tshwantse ba tsebe ho bapala ba hatu ho le pudi 5 minutes mamedi wa karate ya go tsebe o qeta ka yena motho no o tlo wisa bonda ta ke bomme bana uke montrasa re ho bomme and bomme ke re ha ke ba jetse ke bomme and kana go tse ding lona ha o hloka le o no miliona ha o no sebedise hona man fela mane ha o hloka le o no tsinye mmele o no o itshotle mme o ntsu o re fela ke tso tumeng ka tso squat ho le pudi fela ka bora ha o go ntho fela mamedi doctor ke batla ho botsa taba ke bohlokwa ba hore tshebeletso nana pele ya ka moreng e qale kelellong ke bofe very important very important ala jwang kelellong mohlomong ha nna ke utlwa hore ke batla ho ya hae jwale mara ke a e batla tshebeletso ke qala jwang ke santsane ke le mosebetsi fonela motho o le qoqe le qoqe ka bale le dintho V1 se sena sefahleho se sena sefahleho tada fela bolo itukise ene ke kopa bua o jetsa bomme ho ra le ntho engwe bomme ba sa tsebeng e kotsi e ferikanya montate o bo mo jetsa hore baby ke a tlo ke tselenhle sentse ke futhumetse ke a bela ha o kena
a ba re ke kopa ho qetella ntho ntse ke etsa go qetella hlatswa dijana o fane ka information doctor hore ke nna o yo ei kopa ho qetella ntho ntse ke etsa how doctor kapa ba re yo kopa ke lo iphumula sa di ke etse telegram ku jetse ke sa le tsile gore nkosi yami ha ke fihla kwa lo ntse ke sa hore ke kopa ho etsa ntho bomme ha ba tsebe e bue doctor bomme ba bangata bomme ha le tsebe ntho e kwatisa jwang motho ke yena o ready o jetse sa ntsa le tsebe wena ha o fihla ko wena o mo jetse ra ke kopa pele ke iphumule it's one of the thing e kwatisang ka sehloho because momamedi ha re se re buile go jetse re ke tseleng ke lola ka se ke jetse yes le wena o tshwantse o jetse ya hao because hona le batho ba ratang gore bona ba ithabele ke hlola ke re ba bang ha se le gore ba ithabele but it's just that ba ife attention oh yes doctor yes utlwana ba bang go utla batho ba bang motho tla rona nna ha ke rate ntho it is not that because of baba rat but it's just that batho ba rat ha ba batlo ife attention because ntho eno o tshwantse o meditate that is why le batho ba enjoy ntho eno ba enjoy because ba meditate ka yona o kgona meditate ka motho wa o bo mo jotsa jo baby ko botse ebile ho etsala so ebile ke feel ho etsala so you are meditating ka ntho eno ka mantso mang prepare kelello ya hao and le ha motho ba sa fihla le tlo sokodisana because kelello o se le ready so batho ba ntlo motho rona nna wa tla ke la katse because it is because batho ba hana ho meditate and there is no way o ka re o ka ra lenyala o qetile ba sa batlo meditate ka ntho eno yes ha o khona ha o nyetse ha o khona ha le ha ka ba relationship ya ke a bo serious mamedi tlo ya lenyalo there is no way le ka reng le serious relationship ya lona ba tla qetile le sa meditate ka ntho eno it's a problem ya no doctor ka nnete yona it's a problem ya hore o le ka ga lenyalo go sina na kwa meditation and that go tshwana le motho ya le ka ga lenyalo sa ga le lenyalo hape batho tshwantse ba bue ka yona ba tshwantse ba bue ka yona le bua ka yona ha le yetsa le bua ka yona la le qetile le bua ka yona anytime le qoqa ka yona hore maobane ho no etsa la tjena ka pha ifanda ga ke bone o etsa ntho itseng ke bone o etsa ntho itseng ke enjoyile ntho yeno it's very important because qetelo ya qetelo e tlo etsang le meditate ka yona potso ena ya hore how was it bomme ba bang ba enka ba ifumana ile very offensive ibe anything la you what's up in le lwa no I don't think him hai ba bomme ba bang doctor ile ha ba ra no ba personalize am tse sena because qetelo ya qetelo tshwantse di bua ka yona and tshwantse ke thole feedback it's very important hore ha re etsa tshebeletso yona re be le feedback e tholang o njwetsa re mphane no yetsa ibile ke bone mabone o yetsa so le so o yentse ntho ngwe ne qala o utlwa e so le so o yetsetsa eng o yetsetsa re mohla re kopana ha ke tlo yetsa sense ke tseba re motho ona o ratile eng ya doctor ka nnete doctor are madume ke mametse ke le ka Zamdela Herigwala are dumela Sherifi le Dr. November doctor nna wa ka monna ke mo rata fela ha le under influence o tsholo fela under influence ya ha mele tsena tsa bosiu tsena ha kelelo ha e kare okay we understand why a go re felo okay ntate no tshore han ale under influence o tshore ntate no o yetsa fela ke ntwana no iwe ke ntwana ne ke bua o tshore ntate o switcha kelelo off kelelo ya ha imona so o yetsa ntho mo le ngwe and sheriff ke kopa bontate ba nkutlwe bontate yena na kopa le nkutlwe bontate ithute molekano wa hao hobane hona le bomme ba sa batlong ho yetsuwa jwale ka bomme jwale ka mofumadi o batla itse le ngwana
Ho na le bomme ba sa batleng ho nesuwa o moetse jwalo ka mofumahadi wa hao. So my love. How about my love? How about my love? Le bontate ho na le nako eo re sa batleng ho ba di banna ba lona. Ha ke batlo ba monna, ha ke batlo ba molekane ka nako eo ke etsang tshebeletso eno. I just want to be just a boy to the girlfriend. Yes. Who tlole marwedi batho ba modimo. Yes, now bothata ba ka ramanyalo formalize ntho ngwe le ngwe and ha re qetile you approach your partner jwale ka mosadi wa hao. Yes. Le yena o approach jwale ka husband. Yes. That is why jwale ka thola hore ka nnete tsela eo le etsang ka teng it doesn't have that vavavoom because now there's a respect element ya respect. That is why that mena ke motlisisa it means that eno mohlangale under influence ntatelo boyfriend o yetsa fela no la bomme ba batla ntwe friend engwe ya ka kila go tsa renovi ke ne ke mosadi wa ka ke mo jwetse ke re mona wa sang ke mosadi wa lo ema ka tlasa ntho di plasing kwa na tsile man di medise magwa mo la mabitla batho ba gale le di medise mo a re ke mosadi wa ka ke re monke a re novi ke re monke tla bona ke re monke tla bona a re novi mosadi wa ka ne tsala bona motho a le wild jwana a le hlaha ke re ha isa le o treata motho jwale ka nkosari jwale ka wife kanti kana go tsene o tsena re prof hona le batho ba re kopaneng le bona re na le batho ba re kopaneng le bona hona le mo re tswang and we miss those things so re di experiencing mo tswang teng. And ha se re kgethane re dula re se re choosane no we need to make sure that re enjoy na le wena so ntena gore ka nako tse ding bontate thole gore ke ntate o batla ho biva jwale ka ntate ka tlong hey tla ba jisetsa Dr. Importance ya ntho e buang ke mametse hantle importance ya ho tseba hona ntho e buang ya hona le mo re tswang hona le batho be re kopaneng le bona. Now ke nna ona ke nyetswe ke ka ga lenyalo ke tla ka kelello ya hore la utlwa tshebeletsong ke tla nne ke be a husband wa bona but ke a tseba hona le mo ke tswang teng now ntho ke batlang go e botsa hore ke hore na ho bohlokwa ha ka kang hore nna le mofumadi wa ka re ke re bue ka batho ba rileng ga utlwana le bona le hore na ho no pheuwa jwang ebe e bohlokwa potso yona hore e address taba ya hore should I still treat you as a wife or a girlfriend batla batho na mpilo tse tata shona na bui asi amale ma le spitle mo sama hlalo Moso sono la speaker za oranje ho le ba vescopis ho ke mo na vescopis lo botsana hore mo tswante mo tsala tla roba la vescopis o tla lo train no o tsere apole le la munu tso botswa la munu ki fa di ditse o ba le lo tla o fa ka ga bo sa lebella but na personal ha ke tswafi. Yes, Doctor. And I can go. In Alabama, yeah, in Alabama. And I'm going to tell you why next time. Yes. Because Prof Mulala Spiti, the sheriff. The problem about one, but about Sibiruntuni, it is the effort. La haika ba motwa hao una kopane le motho ya good matswante. But effort yo li putang lona le babedi ho yetseng ha lona ntwa lona lo explore o ka o yetsa hore bo qeteletse so le good ke se ke le good feta motswante ke go ba ipeta if o partner ya ka you o kopane le mama ya good then nabe ke fihla maybe are you good do you know that taba ya o explore ka ngetsa re ke be good that's true taba ya o explore because number 1 I na pattern into it yeah and ke hlola ke re bomme e wes ka bomme
bana le matile one le na leo ba le tsebang yes le na leo rona bo ntate re kana ngolo yes but ka hare bo mme bana le mamati a mangata ene ba bang ka ba ke re bana le di room meaho e mengata eo le bona ba sa itsebe ai go ya mo a ka tseba ya hao pitso o ka mo gona then be ke fihla nna ke le motho a motjha ho yena yes nna ka baka la ho explore be ke lo kena roomong e ntsha yeo a meng a sa itsebe le lapho kungangeni lapho kungangeni khona angena la utlwa hantle do it's just that batho ba batle ho etsetsa effort. Number 2, batho ba batle explore nda. Now that is why ho tlo bang difficult ho ka botsa motho ka pele ka qoqa ka yona, because the problem ke ha o tlo thola hore wena you don't even match the standard sa motho a na tsong ho yena. You are going to be very frustrated. How just hore motho a nna etsa so and then wena bo sa khone lo match no argument. But personally nna I can't have into it because ke re nna because of effort le who explore ho nketsa hore ke be motho a biti ho yes ya na ke tsafeng that buruti bona ke bobella ka thu ya ngena na ke bobella ka thu konta ke tla bona ka sonta ngena minyambo ivalekile yeah doctor so doctor hona le nngwe jwale e ke batlang go jwale re kene ho yona ya hore nako tse ding bo mme ba lla doctor hore ke molekane wa ka wa bona bua holo fela mara ha o so tluwa mane tshebeletsong ha ona letho ke le tjena ke na le 13 years ka ga lenyalo mara Limpopo ha so fitlisa le ke le lenyalo mo bona ha so fitlisi Limpopo ho hang re na le bana ba bararo ho fitla ke kutlwa ka basadi ba bang hona le pleke o twinki Limpopo fela nna ke so fitla ana doctor if a statement is hobane ba bang ba batla banna ba ba ise Limpopo fela ba sa tsebe Limpopo la bona ka bo bona lo ka so is it a fair statement? It's not fair. It's not fair, but again le khotla ka back to tabeng ya effort ye o le etsa le explore. Yes because ye motho thola re ha tsebe Limpopo because ka nete ha gone o iketsa yeah identify Limpopo la ile o kae. Yes, doctor. Fela hona mo doctor. O tso go na why o sa le batle ha ntse ke le sio. A ke go itsebe mane di mabenkele ngane. O kgona lo tseba Limpopo pele ha ke fitla o bon navigator fela o re bona ha re ya Limpopo re ya kwa. And how le N1 o dule fela ho N1 mo re lo fitla Limpopo. That is why you must remember Nalibo Mebao Basing Shah. Yes. Okay. Number 2, Nalibo Meba Sukula Muitsiba Bona. Yes. Until when expose Limpopo la Yes. That is why Hoswanete will communicate. Communication is local because kana and communication for le khona master Limpopo la motho that natural like you just about to talk to tlela mo etsa WW Smackdown because mo how easy motho me identify Limpopo la lo wena self as a man how gone who expose o tseba Limpopo la obana o mona le man o hohle fela ke futu but once leng ka nako ya lona le etsa le relaxing o gona o bolela re ntho mo mo le teng kala o dutse enwane man kala o tla pleke ye and nako tse ding o tlo utlwa sa re heaven ibile hona le ntho
yeah, ho na le ntho tse tsamayang Tollgate, so e khutlela kae one ke communication o communicate ka yona hore is ntano no yetsa but ke nqala ho feel ntho jwalo le yena o kgona ho identify ya bobedi hona le ba kgonang he o identify le mpopo la hae a le mo kgona ho itshwara kgona ho yetsa wa kgona ho explore but the biggest challenge ko re bomme ba bangata ba bang in sport sane wa bona in sport sane ba bang a green sport sen sa bona se ka ntle. Okay, yes. Ko sining ya le mate entrance ba bang se ka ha now ba bang ha o izura a sinepe especially a se le ka ha unless wena o tsiba o kgona ho ya ho sona o le ntate wa bona ho izu bana ba in sport sa bona se ka ntle le mati mona la go se ba no he ba kgona ho itsiba fela because le o tshwara ka letsolayo o fedile o kgona le ho thusa bona o ntso sokola mona a lo go thusa ke bona ntso phakola ba kana le ntho tsa itsebeng mona ya doctor no ka nnete obane ke elellwe hangata bomme wena doctor bana le dipuo tsena tsa hore ai bontate ba hona ai bontate moruti bontate nnete se le bontate fela obane ka nnete re tlamehile ho bana le ntho e kwalang seriti sa ona fela bona ha sa khotsofatsa dijo prof batho ba ja diphofu tsa Sezulu phofu ngotsweng ka Sezulu ngotsweng ka Xhosa ya Sesotho dijo mamedi and dijo tsena tse re di jang ka botheng ya tloko bosiu dijo doctor ntate unzo motshiare fela o qeta ho ja o etsalang you get tired wa khale wa khata what about ho ja o tlo ja ile hona le tlo ya ntse bile tlo ja ka mora mpa ena e tletse khotsa ha o batle litho that okay jwale le to nyana la o le tlo ba o le khutshwanyana ya bobedi bontate ha re metsi ke ne ke batla ho tla mo yes bontate ha re metsi and jwale ntate a sa metsi hape challenge gore le mageu a hae ha di clean ha yes ba le teminya yes doctor habitly ya boraro le ha re ke ra ya di gyming but sometimes it's very important to kind of say no sama kamao yes because ntwana di koleke mo ya di ntse re senya because now energy how hauna motlang o sebetsa now la o fitla ka tlong ka mane o dula o khathetse because hauna motlang especially rena batho di koloi do ha o tlo go kena koloi ha o tsamaya ka maoto ha o train ha o yetse now West e bile re jwale kopane le motho ya tlabang a batlang o ye Limpopo o mo ise Limpopo ko no khathetse jile o khotse haholo o khathetse ha o batle letho le tshwantse le Limpopo o ya fihla ne Limpopo ke mang mo khutlang ha o fihla le ngwana motho a utlo se o eletse jwale nna mbe o ya qeqe mo ba no tswa a wanna jwale ke tsona taba tse tlo batlang gore motho a batle motho a tla qetella tshebeletso jwale o ka wena o lo fihla ka pelenyana jwale e ba mathatanyana doctor ba fa nomoro prof 0818366101 0818366101 a go reletsetse wena mamedi wa ka re bua le doctor mona go jwetse wena o hlomo diphephetso tse teng ka tlong ka mo ke tse feng ke itse wena o na le monyetla wa re fela sheriff nna go ba o be fela ke be anonymous mathata ke yana a teng ka tlong ka monana e be nka etsa jwang kapa ha ebe ka nnete go monnate ka tlong a go re fe resepe gore na ke eng e tlisa monnate o ka tlong ka monana
mohlomong le wena o ile wa fumana motho e leng hore o na hlile a sa rate hakalo fela o ile wa mo kenya tseleng wena jwalo ka ntata ile a founa mona re nna ke ile ka mo lotomanya ka mo kenya tseleng wena mamedi wa ka ya rateng a go re jwetse hore wena go jwang ka tlung ka moo ana pitsa di abela kapa ke yona musi kapa ke komello batho ba modimo yes ke 081 836 6101 081 836 6101 motho o na dumedisa fela ga hi Dr. November o tshwara fela e ska ba ke batho ba nna ba lebelletseng a ke ba utlwile bua ka sethepu doctor ke ana hana mo hlomong ba tla attention le yena WhatsApp ya rona wena mamedi wa ka ke tsele mo o ka phone ke tsana le batho ba nang le data ba shebileng ka data ba na di airtime go fa monyetla wa go le ka WhatsApp call o ka phone wena mamedi wa ka ke 070 422 1856 070 422 1856 ke ntse ke dutse le Dr. November ka nnete re kene ka ra ka more ka jelle re dutse ka ra ka more ka mane wena mamedi wa ka ya ratehang doctor go bohlokwa o jima a bohlokwa jwale ke taba bontate fela ka pale bomme a bohlokwa ibile ke kere nna haeba mme a jima it's very important ntate le yena a jima challenge yeah no it's very important if mosadi wa a jima as o le ntate then not to gym because now the energy it will fapana yes mosadi tlo ba le energy wena ona yona o le ntate then ntate wa jima mme ha jima then energy ya fapana ntate ona le energy mme hana energy now automatically jwale ho tlo ba le mathata e motla ba fila hore wena o etsa nako e telele mona nna ke kgathetse yona o felletse ke ka pelenyana because of the gym but gym yona is very important on a serious note ka bontsho mang ntate ka baka la hore ke yena motho ya dulang e leng hore tshebeletsong ya no dulang ke le leadership ke yena haholo motho a tshwanang a gym a gre le bomme ba se ba nka ona ke ne ke tsholo hore ha o sa gym re tlo dula re bona mme ele yena president no gym is very important let's la yo re jang ka ona is very important very important se le re jang ka ona le taba ya ene mamedi ya re ka o jima ha se le o tshwantse mo ye Jimmy yes sia koloi yes sometimes mamedi wa ka ratang e ba le tsela ya o yetsa dintho fela just to yetsa hore mmele wa hao o be active ka ona ka jareteng ka mo ka nnete and then hona le mamedi ya re gym is very important together with vitamins and collagen ke tsebekeng sort of ntho jwang but o confirm taba ya hore gym is very important especially ho bona ba le babedi o ntsa confirm ya ntho eo wa tla mo itlhaganela tsela ka onya hantle no va tla se go shela o va tla ka o ya lo jima langa ga ya mane di shopong za batho bana na ka maoto ba re o itlhaganela ka nnete ba re ka nnete ba go bo itlhaganela ya ikona ka ntse ke ferwa di bete mongare ke ibile nna ke rekile equipment ya indoor wa tswa doctor le nna nnete fela ke botswa man ke rekile teng jareteng man ke rekile metšhini fela ke bile le excitement ha e fitla ona jale se ke sheba fela le nna e tletse ke na le room e tletse ke a hopola ke a tseba yes ke ne ke matha di ma yona ke but nna because ke a tseba ga ke na nako e ngata ya o jima ke maintain ta ba ho ja okay yes I make sure that yes because ke a tseba I don't have time for ho jima se qete tshalo ho jima but I make sure that ke ja ka tsile right e tlo engetsang hore ke se ke ka tsona ke na le mathata impact ya di supplements tsena tse ho thweng re dinwe bakeng sa ba le matla a yona nne mo thuke diphofu tse itseng nne ba hlaka mona ba re ke metsi a magubedu a o tlaneng wa me ko ke di rata doctor ebe impact ya dintho tsena ke efeng meleng wa motho
yeno yona ka neta ke batlo go bua dintho tse ngata ke na bushoka ka yona no ha ke na bushoka yona but ntho e ke le sho fela ka yona ke a gore fela o jima e ka o tsama ka maoto e ka go etsa ka tlung ka bo etsa eng wa tsama mo mona ne bile ke re ke batla ipha mosebetsi wa hlatswa dikoloi do you know that hlatswa koloi o bohlokwa ka yes doctor wa tsama ntho e buang ka jeno le nna mosebetsi ne go tshwara argument ya yona ke ba jwetsa ai nna koloi ya ke sa kgona lo e hlatswa ke isa ka wash ba bua ntho e ba re ntate ke part ya gym go hlatswa koloi ke part ya gym go thusa batho ka tsela e hlotseng ke part ya gym ka ditso batho ba hlatswang dikoloi ba active for fitness yes very active oh ke thola jwale do very active because wa ko beya wa ko bulwa wa dula wa phama wa etsa very active no ke thola doctor ke ka ho bashimane bana ba hlatswang dikoloi re ba fumanang ba se ba kene ka ga matlo ba botse ba jale ke batla re khutlele ntheng ena ya yes doctor bomme ba bang ntho e tlo etsang hore ho be le mathata ba be ba qetelletse ba se ba le forced to dumela banna ba bona for polygamy what's my king hona le bomme ba sa batleng lo e rata ha batle ke attitude ha batle e rata yo ayena idi sheriff ke go ba ipita hona le bomme ba sa e batleng ha ba batle ho e rata asora ba e rata mara batle yo doctor hona le batho ba sa batleng ho e rata and ka bo madimabe it's a need momamedi ha re tla ka tshebeletso ka dikamore it's a need ke tlhoko momamedi yona ke tlhoko it's a need a ke batho ba lesha that is why rena le banna ba akabalo becha akalo rekela girlfriend apartment yes girlfriend le koloi yes doctor ha qetile ba mone card ya spare card amo yetse duplicate ya card e nngwe le ha lisi ko mosadi yana gone o swipe because basadi ba bangata ba nyetsweng they don't understand it's a need ya hlokala ntho so hangata manyalong rena le bomme ba sa e rateng that is why ke re nna bomme ba bang ba lona le tlo tshwanela le dumelle ba lekane ba lona gore ba nyale step because oksala e kore ha o e rate bila ba ikemisetsa wa e rata jwale ndateno a yetse jwang jwale e be ba bohloko he ho bontate ba sa e rate o ipotse jwale mmeno tlo etsa jwale because era ke ka lata step because jwale ho tla ba le bo funeral le di kharafu le mabano tshwere mmewi if ya botshele ya mmana a tshwere step so ke nang khatetse jo doctor ile ka utlwe ka re tshwara ke sikene a bomme ai molaitsa kona doctor a re dumela ka studio ke tshepa le phetse hantle yo hle kereke ka tlung e kena mohlang tate a batlang re hangwe ebe ke boroko bosibu kaofela hoseng ha ke mo jwetsa hore re kenye kereke mehlaena ha batle kore ke be ke ipotsa ha rata skete je o tloetsa jwang hobane nkabe a kenya kereke re bine ke ipotsa o etsa jwang ka ntle ka tlung a sa kgone ebile nkare a sa batle yo andate hangwe fela ho lekane mara bothata ba ntate o rata skete jwale wa ipotsa hore ha se rata skete ka ntle ebe ha hlaise bohlaswa ke tlore wa tseba nna ntho e nketsang hore ke batla ho nyala yes doctor basadi ba babedi ne nka nyala basadi ba 3 ba tlang mame okay ke ne ke check fela doctor ne nka nyala basadi ba bararo ba 4 ba 5 but we will never do that yes by 2 because ntho banna ba sa itsebeng a ke tsebe dilemo tsa ntate yes because you cannot
when u cheat ulendate, you need to consider age ya how. Aging if. Because how divide us strength stamina. How divide us stamina. Hona le utlo mosafarisa. Because your age doesn't favor you. Yes. So bonda tento ba shapang. Ko re ndato tla ba rata dikhet. And wa tseba hore ha tswa ka ntle o tlo tla ka run flat. O tlo tla ka direct flat le ka tlo. Kana go tse ding o cheata jwalo stamina sa ha se matla e do cheata le dithuta. A se matla. O sia stamina sa hae kwana o tlo safaritsa mosadi ka tlong. That it's one of the things o bontate ba bangata ba sa itsotele. Because you need to consider your energy or enough lo kae. Because also understand or you are no more a young boy. Yes. Mo itlare ha o qeta ho yetsa kwa le mona to fihla mtsona le that same age. Ha o gona ha. As a man you need to consider that because qetoleng ya qetela bontate bana ba tlo etsa ba lekane ba bona ba qeteletse ba se ba cheat. Yes. Because now o sile energy we take energy stamina. Yes. O sile stamina sa o kae o tla ka tlung mona o kgathetse o tla o flatile wena o tlo etsalang. That is why bontate ba bangata ba tlo qeteletse ba pusheditse ba lekane ba bona cheating. Doctor ha ke tshele vinegar qweng fela ke batla ho botsa hore ebe e ka nna ba monna wa hae o fitla ise le run flat ka tlung o sile stamina kwana ka ntle kwana a ba fitla ho yena le hore ka nnete jwale ha sana matla a ya etsang ha holo jwale ka mme a re ntate o rata le ho ya kantle o rata dikhet. Yes. That is the problem ya bontate ba bangata o rata skhet. Ha o qetile wa tseba bile stamina nyana sa ha siyo ha o qetile kwana o fihla mona o khathetsa o sa batla letho ke problem ya bontate ba bangata. That is why nna ha ke batle step sa basadi ba bangata ke batla basadi ba babedi because ke lekanyetsa ke consider stamina saka ke consider stamina saka ke consider stamina saka that. So if you are a man you need to taba ya stamina is very important. When unso cheat unso mata o tletsetso le ntate o sa consider stamina sa o tlo safarisa e mong ka tlung ene go na santsa safara o skeno santsa safara mme yena yo mabeli 0818366101 0818366101 a ke re utlwa re wena bothata ke bofense go tlile mme ka monana a re ka nnete ntato ithatela skethe ka ntle nako tse ding Dr. Mane hlahisa le bohlaswa ba ka tlung gore la ha ka ba mme o nantsa o protectile wena wa tswa ya ka ntle ka kwana lo hlahisa business ya hao ka ntle ka kwana e bohloko doctor e bohloko mamedi wa ka le WhatsApp re teng hape ke 0704221856 0704221856 wena mamedi wa ka ya rateha Dr. Icon e ka re phoso tsa rona tsa bontate ke tsona tse di se di le ngata holo compared I mean ha ke tumele le ka mohlao le mo doctor hore ebe mme Allah ka taba go ntate wa hana wa timana no le nna ke support ai gona doctor ke support nna no but le nna ke support ya gore ntate bo holle no something is not right no kanti bo mme understandable because we all understand or bo mme ha sangata stamina yes ke ne ke batla ho tshwara yes understand yes but problem is when bo mme ba bontate jwale bilore yes ba motho ntsa divide stamina sa ya qetela fihla ka tlungana next but ke batla go tlela o yana ya bo mme okay bo mme ba sa thabeleng yes because nnete se bo mme ba bangata bomme ba bangata ba na le bothata ha ba batle e be etswa ke Dr. Mane I think wa fapana because kana go tseding like ke tshilo ke re batho ba kopa di number okay ke 0818366101 0818366101
6101 ke tsa mohala tseo tsa WhatsApp ke 070 422 1856 070 422 1856 ke tsona tseo doctor. Yeah. Ke na ke re di etsa ke mabaka Mabaka, yes. Yeah. Re na le ba bang like ke tshelo ke re bona le batho ba tla thola hore o rata tshebeletso ka more mara tse bo maintain happiness ka tlong ka pa peace. Yes. Now o thole hore mme yona ntho etsa gore a ska ba le takatso ke stress and frustration. Yes. Ke stress le frustration tse khosong go ena ntate. Yes. But ha o qetile bo le ntate ya active ya ratang tshebeletso ya ka tlong. Ya ka tlong, yes. It's a problem. Then bermal le bon mme ba khosa problem ka tlong. O thole hore mme e bile di problem tse ngata di khosa wa lwana wa shikana o na le voice tse udimo o sta bona frustrated ntatena. Do you know that enwe e bomme ba bangata ba sa tsebeng? Do you know that re bomme le bona ba ka kgona ho thola stamina sa monna? O bomma ka re monna ha fihla ka tlong why are so weak? But o mona matha ka ntle o strong, very strong, because kana go tse bomme ba tsebore ana bomme o tseba bona bothata ba bona ke most of the time ha o lwana ka matlong bomme ba lwana ka melomo yona. Ba bua dintho tse ngata tse affectang le rona bontate, because ke hlola ke tsa bontate le bomme ke re bomme ha ba tsebore melamo ya rona bontate ina le ditsebe ya mamela. So when o le mme o lwana le monna wa hao o bua o yetsa eng kana go tse ding o tlo bona monna wa ka rumi ka ntle go bane fela monna wa hao wena ka wena mo hluthileng stamina ka molomo wa hao. Dr. Ntona tlamle we phete bomme ba yutle. I'm telling you that ena doctor e bohlokwa haholo because ke ne ke batla o tla potsong ya re ke tlo botsa ona ana wa khona la gore ntate ka nnete ka tlung a fellwe ke matla fela o tla sa batle mme a sa batle letho. One of the thing you khosang ke dintwa tsa malapa ke bomme melomo ya bomme ba tseba o bua ene bomme ba na le nkwa ke maikutlo ene ha ba qetile ba react o latela maikutlo a bona a bue dintho tse ngata because bona most of the time ba sebetsa ka o bua ai bona ba a bue ha tsebo re ntwa e buang ha e utlwi ke wena fela le solelane la le mametse ho sane le solela o kinena le dithwabisi le dimutsu kanti le utlwile dintho tse mmena neng a di bua and bomme ba bangata motho tla ba santsa rona nna monna ka ke mona se active ka tlumar ka ntle wa mata but a sa tsibore ka ntle ha una mofirifiri ona mo teng ka tlung ha uyo and excitement ka ntle and bomme ba bangata le bontate ba and malapeng Sheriff malapeng batho ba batlolwanela ha ba batlo sebetsana le khotso re e karamanyalo sheriff batho ba batlo sebetsana le khotso gore if it ento batho ba sa batlo sebetsana le yona ke khotso ha o qekwane ha o sebetsana le ho tlisa khotso and because you know ntho batho ba sa itsebeng mo mamedi frustration ya itlisa karamanyalo yes stress ya itlisa karamanyalo ke nnete ongotla gore stress frustration tsano di ya itlisa baggage engwe le engwe ya itlisa but the problem esa kgonong ho itlisa ke happiness ga kgono itlisa and happiness ha itlele mo mamedi but tsana tso we can count them they itlela tsona stress sa itlela frustration ya itlela whatever they itlela ka ramala parong but ntherisa esa kgone ho itlela ke happiness and ka bo madimabi re be re ba le batho ba sa batleng ho isebeletsa hore e be teng ka ramanyalo a bona and that is why sometimes baba ngata because there is no happiness in this marriage, there is no peace in this marriage. That is also tolerant. Kana go tse now it affect the leka mori because there is no happiness. So batho ba tsuri yeno ene ke ba jwetse ke re batho modimo servicang manyalo a lona manyalo a ya service doctor jwang tsenana yes ke hlola ke re ke na le dikoloi tse tsa dikalameng tse yes koloi tsaka
ntse tsa dikalang ke tla bona se ke re ke lo starta ke re ke nyolla battery e tla be se ngolla e batla service batla so ikalang yes ha ya robe mare e re mphe attention service ibnela hore mphe attention yo hai so batho ba tsebo re lenyalo kapa relationship ya service le service jwang ka hore sometimes ho ntso sna ntwa lesna problem le solvang kapa yeo le dealanang le yona but once a week le dule fatshe le qoqe baby o nahana re ka ke finto nana re lokise o nahana I'm still the same person kapa nana rona le ntho tse ke tshintile motho ke improve se kae it's very important because most of the time ka ramanyalo re batla o dilana le di problem ha se di le teng not to di thiba or disketa ba teng we don't want to deal with the problem or disketa ba teng but re batla o sebetsana le tsona ha se di le teng ha re mofuta wa batho ba batla go dula fatshe re qobe the problem and the hazard thing is also where the emotions it's a mo firo mongata because ha re dule fatshe re service manyalo a rona Dr. Kamanzo mang advice ya gore ba nyalani a ke lebeng letsatsi bekeng ndate hangwe fela bekeng ha se le ntwe tlameng ke le 2 hours no ke less than an hour what are the duties ka kamore but it's formal le dule le qoqe formally so baby o nahana ke finto tshwantseng ke dikise kapa o nahana ke dife and then le a bua baby ke kopong sentse tseng kapa ke ratu 1 2 3 mo mamedi o tlo bona ha le tlo dilana le di problem every day ya bobedi batho ba tshwantse ba tsebe dintho tse tlisang excitement ka tlung ya bona wa tseba nna ne ke etsa ha ne ntse ke nyetsa ne ke tsama ke tena blumara ba mme okay ne ke tena bona bo marapo yes doctor ne ke contest ka tlung re tse be mnate nyanze pedi di masfate di dutse ka tlung yes contest ka tlung happen na personal ke motho ratang environment yes ke rata environment tabile because ke tsaba when hoda ke le happy nna ke gona na hantle ke gona o plana ke gona o etsa so batho ba tsibe ho tlisa happiness ka manyalo a bona le ka di relationship tsa bona and that is why most ya manyalo le di relationship amandate wa bata ka manyalo a who tense who because batho ba batlo etsa di effort for manyalo a bona le di relationship tsa bona Dr. Mamedi a re dumela Dr. November le the sheriff ke nna matshidiso ka mona ka Taylor Parker Dr. November ke go pa o mthuse hle ntate o dula a le metswalleng ya hae o kena o dula a kena ka tlung a sa tseba gore ke se ke kgathetse ha fitla a be a batla ho ntsosa nna ha ke no gona ho dula ke tsoswa ke dula ke mo emetse a ntsosa e ka re ke ntho e sebediswa ka mantswe doctor monna yena o dula a fitla lata ka tlung ha fitla o tsosa mme go tswa go robale and mme o jwale na bentse ke mo emetse hantle mara jwale a sa fitle o fitlela be ke lo robala jwale ke se bile ke ipona ke le ntho e sebediswa a ke tsebe mogwa o a e buang because kana go tlo thola re o e bua o tlo o lwana le yena mohlanta teno a yentse okay o tlo thola o lwana le yena o mo addressa mohlang ho ndateno a yetsa kanti kana go tse ding the sheriff batho ba tsebo hore ona le nako yo o tshwantseng you must create an environment e tlo tlisang hore e tlo etsang hore nthwena yo tla etseng ho ibua motho a e utlwe ka tsela jwale ka ntja you set up an environment then o tlo address ntwena ngalo e bua for 3 years mara in a different environment you create a setup e tlo shokang kelello ya motho yes
hore a ipotse hore why o yentse ntho why o qala o bona o lightile di-candles why o lightile di-candles so sa kelello ya motho because ha o so mo jwetsitse hangata there's a possibility hore ha sa utlwa because o tlwaetse o bua ka makgetlo a bangata ho yena but sometimes it's very important to shock kelello ya yes just to let's say how tla like the candles o like the candles how tla o mo aparela lingerie o mo aparela lingerie how to you do something e tlo mo tsusa o tlo go parole fa tlo bua ntena khale ke bua ke bona ka how you understand but this time ke tlo bua lwana because ka nnete ke bona ka jona hona le mo e tlo re leadelang teng ke o kopa we address when we address so that le mohlang o nkang kgato ka ntwena o botse ba hore you did everything go bua le motho ena wa hao Dr. Molaitsa Monkona o kena hape ka bona o re dumelang a botile ntate November na wa ka o dula a e batla nenneng le ka koloing ra etsa utlwa a bua le sekgowa mara o boulela haholo ntate November hle re sexually active re le babedi ha ona a tenehang hoba re a tshwana re utlwana hampe le ntate re try le ntho tse ntjha o sho jwalo mmamedi wa bona mmamedi ha ka lo mmotsa re lerato la bona le jwa le a vota mo ho yetswa tshebeletso eno every day le rata le babedi ha lo a vota mo ha o so ka le tshwaro hona mo ba tsamaye no ene ho boulela ho tlo ba no ma yeno yona ska ba ipe hantle ka ona o swaka but batho ba ngata ba tsebore mo tshebeletso eno e etswang hangata teng monate o mo and o re dula re try ntho tse ntjha that is why batho ba tlo utlwana ba tlo utlwana a o swaka a o tsere mo ga di o tsere mo wena motho ene ke a di hlompha doctor so ho bohlokwa o dula o tshwarelo mamedi ho bohlokwa re dule re try ntho tse ntjha o ke ra dula re le nthong e iwane mo it's a bondo and hape yetsa hore motho a thabele ho ba pela hao yes doctor monna wa hao ka ba mosadi wa o thabela ho ba around ho bana wa ipotsa what's next wa ipotsa o tlo etsala thabela ho ba pela hao mamedi o tsebe gona ba bang re na le batho se go tatezo go tswa ka mona be le bua jwang ma ke ntse re ka be re leela dimbe ona le motho mami ka mona ka TikTok le yena ntse a re thank you ke tla etsa jwalo ntate November le yena ke bona mohlomong o lo qalela dintho tse ntjha ka nnete ha lo qalela dintho tse no ha o etsa ntho tse ntjha doctor man ka nnete ha di etsa so coming back to taba yane ya bo mme ba sa rateng kapa bo ntate ba sa rateng especially bo ntate because jole ha ke tse bo ntate wena o sa rate gore mosadi yona etse jwang but bo mme if you don't how we rate ka nnete dane kere ha ba dumelle bana ba bona nyana step no doctor ka nnete doctor so ka mantswe ma doctor hantle ntho na e bohlokwa ya hore go dule ho wena wa etsa so maybe o ka bua importance wa jotsa mamedi importance ya hore pele re kena tabeng ya ebile le dikamang fela tsa relationship a simple relationship pele re kena khara le lenyalo how important is it hore bua ka ntho ena ya thobalano ena e bohlokwa haholo le se ke la tlosa price yes doctor e bohlokwa haholo hore le se ke la tlosa price ya bobedi e bohlokwa haholo hore ha le kopana le be sentse le tseba hore motho yona o rata eng ha rate eng e bohlokwa it's one of the topics hana di topic tsohle tse buang ka tsona ha le ntse le tsona e le tshwantse le bue ka yona ha o ntse mmotsa go sebetsa ka botsa le yona botsa so that o ske because o tseba ntho ena ya tshebeletso ka dikamoreng e etsa hore batho ba bang ba lahlane first day thank you doctor e etsa hore batho ba lahlane first day kopane le motho and then nentse le utlwana le monate ha e qeta o etsa tshebeletso no la nyamela kanti o e mongwe surprise kapa o entse ntho no sa e lebella
because ha le a discussa so ha le discussa le etsetsa hore ha le kopana e mong le mong be ke na le clue ya hore rata eng le wena bona le clue ya hore ke rata eng simple and matlek ha le discussitse ha ntse le qoqa ntse le discussa ntweni e tlo le thusa hore mohla le kopana le e mong a ba santsa tseba hore e mong o rata eng ha rate simple and matlek ke tsona di expectations tse tlamehile re bue ka tsona ho bua ka tsona ntate very important jalo bona re bua tse ding mantse sa tlo tswelang le molemo bo what are you doing for a living yo right ba ye thank you CV doctor 0818366101 0818366101 wena mamedi wa ka ke mohala wa rona ka monana a ko buele rona o teng doctor wa tsa doctor ke tsa batho ba ngata ba swaba man ene jwale ke na ba swabisa le ko re o pola motho na wa hae ene ba ba tla bua ka yena hore ai man ai khona ko pisa a ba toilet ama ke tse ka ro ya toilet o ye ya ka ntle mamedi man Wane yalo na le mathata WhatsApp ya rona ke 0704221856 0704221856 wena mamedi waka ya rateha ana Dr. Bomme cheka hansa re bua ona jwale hore bontate ntshwana ya ho tingwa hal doctor na itsewa ka nna shi nna ke a kwata yo nna ke a kwata nna ke a kwata yo nna ke a kwata nne ke kwatile nne mo ai nne ke kwatile re tsama nne ke kwatile nne ke kwata ta yo ke kwata ba ke ska ka tumedi sala ke tsama ai doctor ya kwata shi ya jipotsa go bona le be le bona ba kwata Jessica ona ba kwata hai khona gona kwata ba kwata le na ja kwata to ya excited le ja kwata mamedi ja kwata ai girl and just that about that thing it is a happiness jwang doctor wa tseba ka mogodi ke kwatile ka tene ka botswa o kwatetse o kile o tla motho wa botse kutswe o kwatetse ya lo go bua o kwatetseng e batla ile o ka tsetelletse ke buile go no ndimme ke kwatisitswe go go ndimme a ona phoso tshojalo ke kwatile ndimme motsaka bana ntsena gore doctor Bomme ntsena ba itlwisisi ena ya hore ga kwata ntate ya kwatisa ntho mamedi o tingwa wa kwatisa if o batla o dula le monna ya sa thabang motime if o batla o dula le monna di motso if o batla o dula le monna a tla ba le grumpy a le jwang motime mo mamedi ai hona le batho ba reng I have the number again okay 081 mo mamedi 836 6101 yeah ke 081 836 6101 kona momamedi mo Dr. Ari yohle ya kwatisa ebe ka re o nkalla modimo johle o robala ka pelo e bohlokana ke motho wa mme le mona TikTok mona re le nna ke kwata hore ke se ka buisa motho wa ka ke motho wa mme le ka ke teboha ke tsebile ka ba ke mme ya ehlile o le bomme ya wa kwatisa ba kwata bomme ba kwata ntate ba kwata ga bona mme a di mutsu fela tsena tenile hey doctor no na tse ke re tsalla rona fela ntate bomme ba kwata ntate ba kwata bohloko ba kwata ai kona no doctor ka nnete nana ke e batla le mathata ka mo ke nana haholo hape ba kwa ke ntho hore man ha re bue we don't really communicate o buile ntho e bohlokwa doctor hore communication during this is a hala before during and after
Yeah. After I sell feedback. Yes, I yes. Feedback. Yes. Hore baby. Ke bone o etsa tjena ke ratile kapa ke bone hantano no yetse solo ke ratile. Feedback is very important. So communication ya during doctor, how important is it? Even in actually ke etsa ke re hona le dikoloi tsena tse nang le D e ba le sport. Oh, okay. Wa bona how we kenya ho D ke drive tsena automatic. Then e be ba le sport, yes. Sport ki how beile gere mo koloi ya e kika fatse qala fatse yeah lata di table communication ka nako yeo o etsalang tshebeletso yeo ai momamedi ena momamedi ha o le mosotho ntse ka sotho ke be ke batla o tla mo doctor re sebedisa puo e fe ka o tseba momamedi rona re utlwa sotho nna ke utlwa ho bua sotho ya utlwa hantle go batla ke etseng utlwelle ka sekgowa man ka suka man utlwelle ka sekgowa man nna mphe message ka Sesotho mphe molaetsa ka Sesotho o njwetse hore baby jwale wa bona ntho o etsang tjena ka Sesotho o etsa tjena a so ba o le mohudi tlamle ba ne ba re go di papa motho e mong a re wa ka o bua sekgowa yeah doctor ke ga ho ke tshwengere because when a doctor hona le ba mamedi ba ile ba complaina last monana ke gopola ke ne ke bua fela ke feta ka yona ba bua ka ho sebele thasello especially during the act mo fumana batho ba babedi ba thotse fela ayeno ke problem ho thotse fela doctor ke intsele no that ba mamedi ba tshwantse ba hopole hore kelello ya motho ya gona ho lahleha jury kelello ya gona ho lahleha jury yeah and the teng dintho tse tsang e lahleha kelello ya motho ya gona it shift fela haholo ho batho ba tshwanang le bo rona. You must remember nna ke bua ka nna leeto le le telele nkanka 1 hour nkanka 1 hour 30 minutes nkanka 2 hours ke ntse tsama fe doctor se so le se satle doctor doctor o lo ntso imaketa Mamedi ki baya kampakela re go baka motse mamedi ki baya kampakela mamedi maholo FM ki baya kampakela le TikTok mona mamedi ka ponto mona Facebook ya kapaka Doctor uta mo mamedi mona na ga dumela ka studio nna ha ke tingwa ne ke kwata ke ska phea lo tlina ntlo next ke mme tuna na ha ka tbo mme ba kwata tshi ba kwata no let me tell you something doctor o be a ho cruise 1 hour ya khona cruise why because it's just that batho ba mmamele ho tja batho bana ba mmamela ba sa mmamele le criticize yes ala bohlano yes ha ke ruta ka dintho yes ke hlola ke re when sesole santa te se tlotla wa se utlwa o gona o distract kelello ya hao go nane ka bo remote o nahane ka something to distract your mind bere ba le bontate ba ntshang ba distracta ka o etsa ka o ntsha bo onane ba bontate ba distractang ka o ntsha re ba bontate ba distractang ka dikelello now hape re na le bomme ba tla o etsisa sesole se tswa ka nkare o kgona mo jwetsa re motho modimo ha o etsa jwale o etsa jwale ke se ka ba le taolo sesole a sana le taolo a sana taolo a sana molaola sekete jwale that is why jwale o hloka lang communication o kgona ho jwetsa motho baby ha o etsa jwale
jwale o tlo tlisa sesole sa ka wa bona o ready o na setle na o ready o re setle na that is why ho tshwantse le communicate now batho ba tsebo re he kana go tse ding o bo re distracta kelelo ya hao e ba distracted sa bo serious forever o rona hana ntho nngwe fela kelo la e be se jema mo ke mane mo when le bua kapa le khisana yo go tsetsa hape ke bona yes doctor that is all la batho ba ratang hore ka nako ya tshebeletso eno ba rata kiss ba rata tsuna yes ba rata o bua because go khutlisetsa kelello le ho etsa gore jwale kelello ho ibe mona so that molang wa hao le sole la le eme ka ditsuwa le eme hantle because ta go tseding ya gona hala re ntse le o le busy butla ka le sole la hao le lahla network ka baka la gore kelello ya hao e be se shifting so that is o tshwantseng le tsebo gore ke di feeling ntho tse le etsang tse le fan that vavavum ka nako e le etsang na ke tlo botsa fela ka hopola gore bontate re le babedi doctor fela ke tlo e botsa mame dumela hle le kae papa ke bua mang Zibusiso Midville. Ako buela udimo hanyane fela re sitwa ho utlwa hantle ntatwa ka buela Beka ithanda ntate mana o buela fatshe wa tseba ka go phamisa voice fela ke batla go botsa pele ke batla go botsa lo mama o na le moholo ho wena kapa o na le monyane ho wena yeah no I knew it o ka tswela pele umshiyele yona leyo mme o na e batla haholo every day Njwetse hona jwale dithaka tsa hao o so utlwa di le jwang intanga zakho uziva senzani somfuna back manje uzawuphupha uzamkhona manje wa tseba ke kopa ke marabeng ntate okay ha drop phone mamile okay lalela eradweni danki ntate o re wena mamedi o re yana nna le motho ya nna e rata ile motho wa mme yes doctor ibile yana o ile ba mobile ya amathela taketsa o itse mme na le moholo ka 2 years mara mme na le active haholo yana o ile ba mmalia amatha aya ditaketsa mara fitla ditaketsa a hloleha o batla go tlala mane bon ntate ntwe ba shapang e1 sheriff bontate ntwe ba shapang e1 when mosadi wa a rata doctor ne let's say una le stamina ska dumela sesole sa hao se etswe ntate
o kampa wa sebetsana le hore yena a nne a phete jwale ha eka ba ke bane ba se tlisang kankane doctor wa de we di utlwa tsena ka ke bane ba se tlisang e communicate jwetsa motho wa hore baby ha o yetsa jwalo wa se tlisa yes e communicate hore baby ha o yetsa jwalo ke a tseba bona le ba se tlisang kankane gore o tsolo re lwena fela ha o sana taolo di masisone sa hao e communicate ba tshijwa ke communication wa motho wa baby ska etsa jwalo yena wa tseba e jwalo wa nqeta jwalo wa bona ene jwale nna ha ke because bogolo ba bontate runa ha re ha se sole ske sa tswa re bina se fele spina se potsola o no o nka di mile mo tsalle runa ha se sole sa runa se tsile ntho ene re ka di ene re kopantse e fedile nna re batla go roba ya ka nne khotsofetse so to avoid that e kampa la wena yena anne I phete and how utlwa hore mme no batla go tlisa sone sa go mo jwetsa gore be mara o yetsa jalo go tlisa sone sa ka wa bona then ha o qetile find a way as a man yo o distractang wena ka yona gore sa o se ke sa tswa because problem go runa ntho tlo etsa gore re be re qeteletse re fila ka re basadi ba runa basadi ba west gore fela wena as a man ha o qeta sola ha qeta o tswa o fedile and what's our fedile ha o fedile ke tsa ka nna ke a robala tla ba tlotse ba bo mofu ba tsone kannete doctor ke utlwe mo mamedi mona hore na o reng doctor mona WhatsApp so taba e kgolo taba ya ka moreng masisi vela e batla vela ntso mamela o kra di advice ka mo le ka mo ba di advice tse di agang so ke tlo le tshegisa so nna Sunday ha ke nne le papa full time so ke aya ke chaka ke boa so ha ke tswa ke re ke I just want to cook for them le bana so ha ke kena ka bona gore papa ha khone go itshwara bana ke ba le bone ba tla ba dumedisa ba thabile ba tla la ka ntlo ke re no papa re tletse papa ntse re ishka batla ai motho a ka nchazara a re ya toilet hot it was so nice ke re yes a re ke tla o thola toilet ai ka ya vela ra ifetsa taba rona toilet ba tse ba le teng ba no bane o tsene mo kamoreng ya rona o bane ke ne kamoreng ya hae ra etsa ra ifetsa ra dula yone ke mona ke re papa that's so nice ka re bona le kitchen mane bana ba ga ba tswile re tshwantse re khie monyako ba sa kena ba tla kena re feditse so that's so nice ke di nnete fela tsa bophelo tse di buang re ka ba ka jaja ba etsang batho ba itseba rona ba sa di rata o tshwariwa ba rata okay nna ke buelele nna ke rata o tshwariwa gore ke tshwariwa kae sona nka nje ke tla be ke kgotsofetse ai ya leboga toilet yeah wa bona batho bana ke batho ba etsang ho be monate manyana yes wa bona mme ke mo hlompha monna yeah bantse ba ya toilet and ha mo mametse ke o sia moholo yes ba utlwa ke o sia moholo mara bantse ba ya bo di toilet and you call in the first experience bantse ba ya bo di toilet it's very nice and even jwale e ba more nicer when le etsa dintho tse tshwanang le tsena especially ba more nicer doctor bana ha ba le teng ma ba le kakamore e ka la ikutlwa no you can even more nicer like I'm because those are the things that we come to bring that more spicy and then more fun who be fun who be very important and then need to mutla ke ausia sa mo ya sela le mo ke mo hlompha haina age restriction into haina age restriction 08183666101 08183666101 ke itse ba ina toilet yo doctor
nna ke mare ke bona TV. Radio, oh, you wanna TV? Bona TV. Yeah, momamedi wa Metsima FM. Mohlomong le wena o ka go jwetsa go itsebella kae. Ke tsona ntho tsa ntse bua ka tsona go ke di fantasy. Re ke momamedi doctor. Momamedi dumela hle. Le kae? Shamba butwana. Amen. Champion. Ako pitori. Ha bontate ba kgathetse bomme ba bitse wena. Ha wa tle go a mona o. No, really, vocally. Are you like champion? I get champion. Are bontate ba bomme ha bontate ba bona ba kgathetse. Ba bitse. Champion, ke champion. Ke switsa sa khale sa. But go jwetse something the sheriff. Yes, le momamedi. Ke batla bontate le bomme ba ska ba ikotla sefuba. Yeah. Re ska ra ikotla sefuba ka hore re di champion. Yes. Because ntene ke rata ruta ka ona o le ke freedom. Ka nna tlhoko ka labohlano. Ke hlola ke re when we at a tshebeletso yeno, you don't do for yourself. O etsetsa o fa motho yena wa hao monate. Le exchange ka menate. Now most ya banna o ka utla motho a ipraise motho mong kanti no go re yena o etsetsa yena. Rena le batho ba etsetsa yena go re mona re motho no tla ba etsa ba etsetsa yena. Rena le bomme ba etsa maru etsetsa yena. But they don't understand or ha re bua ka tshebeletso ka dikamore re bua ka ntho yeo re exchange ka monate. Ke etsetsa wena. And ha ba ke etsetsa wena tshwanetse ke o etse ka tsela e ratwang ko wena. Ibe wena re nke champion. Ibe wena. Even na ring champion. Isn't Nike ko tlesefuba ka o champion. Do I make sense that? Now banna bo bangata ba understand hore ha re bua ka tshebeletso ka dikamore re bua ka ntho eo le tshintshana ka menate. Hobane ka nna ba champion o di maka. Yes. Ka tu sipati ya. Ha o mix. Like when I ngitse ngaya na for 1 hour. Yes. But na motho sa batle 1 hour. Yeah, we batla 2 minutes. O batla 2 minutes. Yena e batho ba itseya ni. E batho ba itseya. E mo batla 2 minutes bile wa mo frustrate ntse mo dutse mona mo hemela for 1 hour. Yes. So that is why batho ba tshwantse ba understand hore ha re bua ka tshebeletso ka dikamoreng re bua ka ntho yeo lona le exchange menate. Dr. Powerful. Re exchange menate ko fa monate waka. And that is why re tshwantse re communicate. Yes, ke ne ke tla mo. So that o tlo ke gona o botsa hore ke o fa ka monate ona o ratang na. Ko yetsa ka tsela yena ye o e ratang. Le nna ko jetse re baby ke ibile nna ke re hangata ha ke le nna e be right eno ke yetsa ke re nako tse ding nna ke focusa ho wena. Yes. Ho motho. Yes. Ke focusa ho motho. Waka. Yes. Ne? Yes. Ki agree ke tswa ke etsetsa ke fa yana monate. Ne? Then ha qetile a njwetsa hore o sharp. Jwale le nna ke batla wa ka monate. Yes. Hore le nna ke kwa le tshebeletso ka favor. A return a favor. Ba mona twa gona go la sa return gona. Runa hore re kwa le ka Yeah, no, what's what Dr. William is important because re na le batho le bomme bana ba teng ba itjwetsang hore nna ke champion ka exchange. Don't exchange not because we don't tolerate champion ko re fela wena tla bo yetsa vuvu wena bo sho fela wa yetsa ka ntino o yetsa wena but motho o mo yetsa yena ha o clinics ka ba khotsofala na go ngwe wena motho a vuvu ka tse motho ile mo yena kwa vuvu le yona yena communicate ya communicate gore batla WW SmackDown ka paletsa ba hantle hambane ka nna ngkulele fa
Mamedi wa ka ke 0818366101 0818366101 wena mamedi wa ka a ko hlo go jwetse go tlile ntate mona ga ke champion mohlomong wena o ka ga jwetsa gore Dr. November nna ka nnete ntate mong ke yena ke leng ka motlo gore ke champion ba nako tse dingwe wena doctor ke nana ga e hloka compliment eo ba ke ba re jwetse a se ntho mpe a ke re hloka feedback ntate no o jwetse ga motho a ka o champion ka nnete wena mamedi wa ka ratang mamedi ho setse fela metsotso yane leshome le metso supileng wena mamedi wa ka ya ratang ke ka ho re reng jwale re nka mehala ya hao re nka di WhatsApp tsa hao wena mamedi wa ka ya ratang WhatsApp ke yona ya 0704221856 0704221856 wena mamedi wa ka hai Dr. Kibone di comment tse tlileng haholo mona ke sa batho ba bomme ba bua haholo ka ho kwata nna ntse ke nana ke bona fela re kwata ka fela ntate no re kwata ka fela nna ke kwata mamedi ke kwata hore kutlwa nka lo dia thaba ya Navy Heat ai bana e tseba mamedi hona le ntwe le buile mabane doctor ha ke bona bomme ba bangata ba kwata tjena na ma bona ntse ke shebile live ona ntwe le buile le doctor Moloika mo le hlalosa tabena ya stable hantle se favor a bomme a se taba ya hoba bomme ke bana ba kwatile ona jwale yale se favor batho ba bomme and batho ba bomme bona ba nana ba stable favor batho ba bontate watswa ne ke itse ke tlo kwala ka yona okay hantle ntlo entsa ntle sheriff watswa maobane ke buile ntho mo e ke khala motsatsing nna ke kwale ka yona yes doctor ke buile ka hore hona le batho today ba lwanang le stable ba sa se batleng tsa mo mo botsa hore o kile a kena ka rastable ha so ke o kile a se experience ke be ke bua ka hore hona le batho ba hloile manyalo ha o ka mmotsa o kile a nyalwa no yes o kile wa ka wa kena lenyalong next re be re ba le batho ba hloile lenyalo because of experience tsa batho ba you I fueng experience tsa batho ba bang yes kapa ka baka la experience yo ex ya hae yes Leona yes watsba mo mamedi wa metsi maholo FM mona sosolo ke kopa le jwetsa mohlang re ka ba stopang ho owner di pain ke kopa ke a kwala jwale ke kwala ka mantswe a mo mohlang re ka ba stopang ho owner di pain tseo re di tliseditsweng ke batho kapa tseo re di khoseditsweng ke batho kapa tseo re di khoseditsweng ke di ex tsa rona mohlang re ka ra tlohela ho owner di pain ra tlohela le ho owner di experience tsa batho ba bang because tse ding tsa dintho tseo re sa di batleng today tseo re di criticizang ke tseo re so ka re kena le ho tsona ha re so fihle ho tsona re di hloiswa ke batho not because wena o kile wa experience doctor that there are people ba sa batleng lenyalo today tsa mo why a sa batleng lenyalo one also nyalo e mongwe ke la nyalo but it's just that we la disappointed ke ex husband ya hae kapa e mongwe disappointed ke ex boyfriend ya hae kapa ex girlfriend ya hae now the problem ya rona re owner the pain gore ho sa kgathala tse hore e felletswe ke nako because the pain tse already owner tse ding se bile di expire ile date batho ntse di tsika yona how you botsa ntona e o hlaetse neng 10 years ago mar letsa tsile no ntse ka yona and le motho o sile le yona ena o movile on but wena ntse ka yona that is the biggest problem that tsa tsile ka shomena today everything you relance everything you criticize everything you hloile hona le this lady wa logoa ba mo kwatetse TikTok it's an influencer. Okay. It's an influencer. Yes. Ona criticize a marriage,
a sa batla a kgothaletsa basadi hore ba se ka ba nyalwa a kgothaletsa batho ba se ka ba nyalwa next ke legoa it's an influence ana le follower e tshosang ha re bua lona tjena o nyetsa batho ba kwatile ba re how can yena a re kgothaletsa hore re ska ra nyalwa but yena ke yona o nyetsa o teng TikTok mo now o yentseng o tlisitse negativity ya lenyalo then batho ba dikelelo tsa bona di sa itekanela ya ba ikapa gore motho o throwele negativity ya lenyalo o receive wena o ha o qetele o owner o bo hloya lenyalo o bo hloya lerato o bo hloya motho wa ntate ka baka la hore wena everything you experienceang o mohlang o qeta o receive so we bear wena we batla a place with foundation why handle ibile why store storage but wa batla the experiences tsa bona le di disappointment tsa bona ba di batletse storage ba di story le ka o bona that is why every time la o tla motho ya right ho yena o sa tsa go etse pelo o tla o jwetsa hore jo ke hopola jo ha ke batle next tle ha ke hopola ntwe ke yentsweng ha ke hopola ex ya ka kila nketla so ha ke hopola boyfriend ya kila nketla so ha ke hopola lenyalo le nkentse so samosha about today but ba criticize lenyalo the sheriff basadi ba criticize lenyalo ke ba tswa manyalo and basadi ba bang ba se ba bile ba nkile criticism ba so ka mbakena ntate ba so ka mbakena ba bang ba hloile lenyalo ka bakala the experiences tsa ba tswadi ba bona because ntata ye ka ba mai ba so tlane lenyalo le yena o sa hloile lenyalo nane ke ba jwetsa mabadi ke ra will never do that hona le ntho o buileng hona mona ha o bua ka tabena doctor and ya dumela tlo thusa mo mamedi wa Metsimaholo FM ya hore ko wena ona o nkile pain ene jalo bophelo ba go start ke pain ena na e we story le fela hona ntho important o ile ngwa ibua wa re hona di responsibility so tlameileng hore jale le ha ona le pain di responsibility tsona tlamile di ne di phetahala batho ba ke bone ntho mo mabale ne ke le tourism center mabale yes doctor o se mo ya o emise ko le pela ka tjena and then o tsamaya le moradi wa hae okay itse ba re ba start ko le ka yana duma ka bo 2 mo 3 yes so ke ko le yana duma ha ke dutse ke mo shebile di bana sokola ka teng o sena because ile ba tla le ho nna re kopa ke mo thuse ke mo jambe ke ra ke na le jamba so yes ke na le attitude e nngwe ka pelo nkere ke bana ba sa batleng banna na o na le situation se matlang khona hloka monna jwale khona bona monna wa hlokala o na le situation se batlang monna kutlwa ntselo one of the thing e tlo safarisang batho ke hore batho ba o hloise ntho yo ntse o tlo ihloka ka ba yo ihloka ai doctor ke a kwala de shi na ke tla la mfu ke sebela tsa tswa ka studio nke ke tsa ai khona jalo tswa ka no ke gutlela Bloemfontein one of the things that e sapileng batho e gutliseditseng batho morao e yentseng batho e tlisitseng setback e ntse gore batho ba dule ntate ke itse bekenyane ka ngalo e fitile ga ne ke le mona ka ntate modimo o re o Adama it is not right for you to be alone I will make a suitable helper doctor wa bra ke itse modimo o re I will make a suitable helper for you now ke re mo mamedi ke re modimo wa tseba gore there's a role e bapalwang ke ena ho Adama but hona le role e tshwantseng e bapalwe ke motho ho Adama yes doctor the sheriff angu good try modimo gore
Modimo Hey. e seng mang Mang, yeah, Modimo ya Modimo. creatileng Adama or it is not right for this man To be alone. Hey. He needs a helper. Yes, and a suitable A one. suitable helper. Now you ask yourself, why that let me be your helper? Yeah, helper, yeah. Why that Yes. let me be your helper? Hey. Because he is God. Yes, Him. yes. I can help Abraham. Yeah, Adam. yes. But Mudimu Atibar, I've got my own role in Bapala. for Adam. Hey. But again, honali role ya muthu. Bapalwang ke motho. Now the problem ya batho emwe etsa gore batho ba tsatsingana maphelo a bona a morao. Ke gore batho ha ba tsebole. One of the things ya tsang go be le delay bophelong ba o there's a role ya motho. Hey. Eno hloka motho eno ya na fitlang a fitla fela bapala role go bo ba le fast forward nyana. Yes. Hey. I go na doctor. So ka jeno re hloile dintho tse re di hlokang. Re hloile dintho tse re di hlokang. A wa hlola. Re tse ding tate re di hloiswe ke batho ba re bileng ba tswile maphelong a rona. Mara wena o ntse o hloile ntho. Motho tlile fela fitla tlo hloisa ntho. Yo o e ratang a fitla o hloisa yona qetile ba tsamaya. O destroyile kelelo ya wena o setse ka negativity eno re jo nna ntho tse tsa marata ke sa di batla. Ntho tse tsa manyalo a ke sa di batla. Mara o kae motho o hloisitse lenyalo ha sa leyo. Kana go tsedi yena e bile o nyetse mane. Yes. Motho ya o hloisitseng lenyalo, motho a entse gore be le attitude for lenyalo, motho a entse gore be le attitude for lerato. O kae? Ya bona le motho a mo ratang wena o dutse mo. Wena o kempile le pain. O kempile le pain mo. Doctor. That is the problem here about. Hi, man hlola do. Until the sheriff ba tseba. Ndate ke ba jwetsitse mabone ke sentse ke ba pheta le tsatsi. Ke bile disappointed ngata nna. Mamele ke divorce makgatlo mabedi. Yes. 2 times. Yes. 2 times ke divorce makgatlo mabone. Mara ntse ke tlo nyala. Yeah. Mamele nna ntse ke tlo nyala. Yes. Mamele ke ntse ke tlo nyala. Yes. Ntse ke tlo nyala ke kopa lo jotsa sephiri ntse ke tlo nyala. I don't care. Our camper pain. No. The disappointment tsena ha ke a di jara. Ha ke phele le tsona. Ha ke a di boloka. Yes. Bophelo bona bo tswela pele ke ntse ke tlo nyala and I'm still going to be happy. Believe me. Now I'm going to be very happy, Sheriff. Now I'm going to be happy. Hoba lenyalo a se lona le feitsi. A se lona ho feitsi motho. Ene batho ba re feilane le bona ba sa leyo. So nka se dule mona be ke ona pain eno. Ba nkentse so, no. E ka go batla peace. Batho ba nne ba o filele shame. So those are the things about mamedi ba tshwantse ba ke ba di dulele fatshe. Mamedi o tshwantse go dule fatshe o ipotse gore jwale ka o hloile lenyalo lo yentse. Jwale ka o hloile lerato lo yentse. Jwale ka ona o hloile lerato lona lo yentse because o yentswe ke motho o tshitse bohloko ke motho ya seng a le siko bophelong ba batho yena o tsodi ene motho a lokollotsweng ke modimo ga a tloetsa wa hae mosebetsi wa hae ana doctor kutlwa hantle man kutlwa nna ntse re tswela pele ntate nna ntse ke tswela pele ke ntse ke tlo nyala ke a matla ke a ba nna ke tlo nyala basadi ba bobedi mamedi wa ka ratang ke tswile letsholo ke batla pap ke batlana le basadi ba babedi pap ke ba batla jwala ka motho a batla mosebetsi ba mamedi ba batla go tseba doctor go ntso ya jwang ka dipatlisiso no letsholo ntse le tswela pele o bone le maobane wa tseba ne ke jwetsa ntho nngwe ne ke jwetsa seleke mabone ke shono mamedi shono ke re wa tseba o runa bontate lenyalo se bothata good nka nyala le mosane o seng ka korapa 6 ha o tswa fela o seng fela nka nyala but the only thing that's going to be difficult ke gore lenyala man the ingredients tso di batlang di teng na batho ma because batho ba teng mame le mabone itse ha se le ke a re ke mang ya batlang Dr. November ke ya batho ba request ba re bangata ba re batho ba re willing ho kena stepong batho ba teng but just that kind of thing ntho e ke bonang e re sotla mamedi ke a o qetela eng ntho e ke bonang e re sotla kaofela basadi ba batla step I mean ba batla banna le banna ba batla basadi ke bona e ka ntho re shapang one re batla ntho yeo re sa itukisetsa go ifita re ga diaparo go sa ya ka fiting kutlwa hantle lo re batla ntho yeo re seng ready fita because to feed
for o fita bophelo ba monna ho na le di-requirements ya pele ke change o kekebe wa fita o sa hlobola ona ntho tso Doctor. hlobole for you to fit it. Yes. Change. Teachable spirit. Yes. Patience. Ka ofela ntho tseo. Ntho e re shapang e etsang hore re be re nahane hore ha ona lenyalo kapa ha ona banna ba teng basadi ba teng mara problem ke hore ha ona batho ba willing hore ha ke fihla ho November ke tlo fita jwang bophelo ba November ke willing ha kae ho tjhentjha dintho tse itseng because when o batla mosebetsi wa seponisa kapa batla mosebetsi wa sesole you know ho na le di-requirements. Yes, doctor. 2, we all know mosebetsi na le di-code of conduct tsa yes ye nngwe ya dintho tse re shapang e etsa gore batho ba nahana gore lenyalo a leo kapa there is no marriage gore batho ba batla lenyalo mara ha ba willing ho align le di-code of conduct tsa manyalo a bona tse batlalang lenyalo. Doctor, icon mamedi ai wa bona ai bana ha wa utlwa nna nhlotse le wena ka nnete o batla di-requirements ai ba wa utlwa ka nnete ke kopa ke iqetelle ke a tsamaya mamedi motsotso mona o le mo bosetseng ke hlola ke re ke ne ke ruta ka ntho ke re banna ke di-company. Yes. When o tloa mona ya company o tla Metsimaholo ona le code of conduct ya Metsimaholo but ha o ka tloa mona ba ya radio station e nngwe ina le code of conduct ina le code of conduct ya and one o tla Metsimaholo one o batla o sebetsa Metsimaholo FM o ikemisetsa ho mamela le o aligna le code of conduct. Banna we are like that. Re ka lenyala le ho sa no se bo sebaka. If ne le willing fellow to align who align the code of conduct. If ke fika go tsa ke re nna ha ke batlo 1 2 3 ke rata 1 2 3 and then bo align le dintho tseo ho sa no se the single spirit is I know my way. Yeah, ba bitse ba le banno ba ba chachile ana Maria ke ana ba chachile di place di tsantsa bona ba di chachise I put my bila ke tsolo ba di bitsa bo mang bonyane bona ba re bitsa bo be a ke tsolo ntho ya bona ba bitsa mo ba ba botse doctor ka tshwana ona lo mongwe mo o bitsa November abana ba botse ba doctor but o tlile sheriff no kutlwa hantle nkanyala le hosane if basadi bana ba tseba hore o batla lenyalo o le mosadi o tshwana le motho a batla mosebetsi di-company tse different and each and every company in a code of conduct ya teng ba tlo bolela mona re batla 1 2 3 re expectile 1 2 3 you align yourself then o qetile bomme e ke le utlweleng align affair skatla ona le tsa how the requirements cause doctor bana tsa bona and ka madima bilinyalo ali yo bo ke batla be ke na le di-requirements tsa ka nna tsaka mara ke batla mosebetsi Metsimaholo Metsimaholo FM ko no tshwere mosebetsi for nna so there's no way nna ga tlo jwetsa Metsimaholo FM or nna ke batla ke expectile hore ba ke ba so code of conduct ya no ha o kgonahana and wena mme wa ka o hlomamele hantle ko wena batla mosebetsi bana bibele go ke wena e helper yalo motho a tla mosebetsi ke a tlo thusa company. Hallelujah. Chino doctor na kutlile hantle doctor a go ba sadise hle ibile ka jeno ne mo ke bona ka rena go ena tsa ba ndi ka ndogish a go ba dumedi ya mamedi re ale bo hle ka nnete ke bile le lona ke khutlela Bloemfontein a ke etsa tsena na mamedi ka la bohlano ka nnete la bohlano ena ke tlo le phoqa mamedi ke na le la bohlano tse pedi ke ntse ke sa kene okay ke sa tsile ke re Vrydag mamedi wa karatang la bohlano ena ke a le tshepisa sefapadi ke tlo le ka hore ke le fele ke re Vrydag ke ruta deep ka tshebeletso ena ka dikamoreng ka la bohlano but mamedi wa karatang ka na mo mpatlang teng ke teng TikTok ke teng ho dikai Facebook hape di nomoro tsa ka mamedi ke 073 202 9079 ke di pita di na le WhatsApp 073 202 9079 ke di pita la go qetela 073
2029079 di na le WhatsApp mamedi wa mpatla o tla mo WhatsAppela kapa o bue le nna ke a tholana o tla mo mamedi wa ka rata follow one page ya ka hle ya Pastor November Victorious Faith Ministry. Everything ye ke rutileng ka yona le tsene ke ruta ka tsona maobane le tse di etsalang di teng page ya ka ya Facebook ya Pastor November and Victorious Faith Ministry. Hona jwale mamedi ke nang page ya ka le like le follow Pastor November and Victorious Faith Ministry. Le TikTok ya ka Dr. November kapa Pastor November ke TikTok ya ka mamedi wa ka ya ratang re tla kopana ba batlang ho mema manyalong ba batlang di counseling doctor ako ba jwetse le bona yeah akanti ke a tholahana ka net. If you invite me for your marriage for lenyalo la hao kapa pre-marriage counseling ka fela ntse tsene ke di etsa mamedi wa ka rata if you etsa anniversary wa invite ke atla ke tlo le thusa ke le etsetse mosebetsi o motle tsala re kopana beking e tlang. Thank you Dr. Hle ya leboha mamedi wa ka re a leboha ka nnete ke a dumela a go tshware doctor mo mohlomong o lo ena ntho tsene re bua ka tsona no sa kgone go ka bua o di batla private phone la doctor o bue le ena wena mamedi wa ka fela bona ba lo ska mo phone la o lo kena tseleng kapa ba o tshware doctor kana ba phone le bila ke tla betse ke jwa ke ba o tsamaisa tsela ba tla ba ntse ba ntsamaisa tsela. Yes doctor motho a ba okay kuna na are go kopa nomoro hape doctor kuna na mmolaitsa mona ba re ba kopa number ke 073 yes 202 9079 ke a repeat 073 202 9079 ke repeat la qatela 073 202 9079 wena mamedi qetile mamedi wa ka o fitla go kopana gape nna le wena tsatsing la go sane la boraro ke re ho wena tanki hangwe tanki habedi tanki hararo bye bye. Mamedi ya go mona ke Dr. November ba ba mmitsa Sister Jakubeta ha ba mmitsa Transformer wena mamedi wa ka rata mana le go tshwaretse taba tse monate la bobedi le ka 8 o'clock di ba ntsimua ke na le the sheriff monna ya laola sephetephete tsa manrato